Ya ayo boss mambo vipi akarimba bakise niko kuri gasozera twirebera filime y'umwaka Goal filime y'ubwenge irimo ibyamamare byinshi abakinnyi n'abimena ni babandi mutacekaga David Beckham akarimo abona abakunda football David Beckham akarimo Zinedine Zidane akarimo Raul Gonzalez akarimo ni benshi Alan Shearer ni benshi na Gerrard muri Liverpool akarimo ndabatamo nyuma ya niko kuri ubundi umuhanzi uzandirimbira mu bukwe naramubonye arabura kubona umugeni kumanywana nijoro arebye utayisha vijwi mu kwezi neza ariko tuvugisha ukuri hari umuntu mu Rwanda muzurusha umuntu kuririmba kumanywa abantu mufite imisatsi itameze neza icikagurika cyangwa se mwenda kuzana impara cyangwa se ukeneye umusatsi ubyibushye udapfuka uri umukobwa cyangwa uri umugabo ushaka gusa neza abantu bakajya bagira ngo uri umumetisi nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo. Koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. Ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. Ubu yageze ku isoko. Ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura, hamagara 078 44 11 949 cyangwa usure website www.avocare.rawa. Nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi, tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana. Sibyo? Touchstone Pictures agasomanuye films.com nuko dutangiye filime yacu bimeze biti narakubwiye ngo sinsobanura nkabo mfite udufilime tw'ubwenge ngenda nerateranya ugasanga batayemo umuzigo umeze neza. Goal the dream begins bimeze biti nuko dutangiye filime bakwereka hari umwana muri karitsiye kwa kundi abana bafite utuntu tw'utumanyeri bakora kuri za karere ariko niba abana bo mu bakene urabona ko yaba imyenda y'abagodiyonora umwana ufite utuntu akora katurore nuko dutangiye filime ni muri karitsiye za karitsiye na kumuca za dobandi za GS tukabona abana bari kugenda Santiago wa mwana ukinaga football papa yaje kumubyutsa pakira ibintu byawe nkwereke mu rukerera wa mwana warayakina football papa yaje kumubyutsa umwana afata na baro umwana akunda football abafite na baro umwana ahita banguka vubone papa na mama bapakiye n'abandi baturanye n'agahinja utegereje iki vamonos tugende rabe bahita bipakira imodoka nuko dutangiye filime turagera ku magambo menshi. Umwana gusa ikintu twamubonyeho kuri football muri karitsiye kuri karere ameze nkanjye kera bari banzi pana barugaju usanga birirwa basakuza ariko kuri football kuri tele nabaga mibereye nta kintu wasangaga ari umuswa Fuadi nuko sabanyagatsata se bose kuri football muri karitsiye barubamaga bakankora ku birenge bavuga ati roki genda urarenze ntukabumve bavuga ngo ugire ngo muzababaza barakwereka baje hakurino ni muri Mexico dutangiriye filime barangije babinjiza hakurino kwakunda abantu muri Mexico ubundi usanga bari gucika batoroka. Iyi ni leta abana bashinzwe umutekano ku mupaka wa Mexico muguma wa muri nimuharenge bari kubacora famiye bari kubacora umwana barira mucika bari kuva mu buzima bubi muri Mexico bajya muri Amerika baro yisige wacana ngo tugende dore leta yaje umwana arumva yasubiriye kureba baro ye umwana apfa kuza yiruka nuko umwana avayo nuko bavuye muri Mexico bahungira muri Amerika babacoye nta byangombwa bafite sans papier tugaruka Los Angeles hashize imyaka 10 Los Angeles
uko bishaka. Nyuma y'imyaka 10 bavuye muri Mexico hano hari ingagari iri ku mazi iri kurya ubuzima relax. Urebe Santiago Carajo haces. wakigoryoye kiraho kurya ifi ye ngwino dupakira ikamyo. Kumbe iki ni igikoze kiba cya wa mwana twatangiye filime dore ngo yari kumwe na papa we basigaye bakoropa muri Amerika bakora amasuku mu ngo z'abakire bakupa ni akazi gasanzwe gapfa kuba gahemba neza. N'ikimenyimenyi hari abantu bajya banyoherereza amafaranga bakora ako kazi sha amafaranga yo baba bayafite make subabona no binjira hano. Umwana yavuye muri Mexico ajya muri Amerika asigaye akupa ibipangu by'abakire n'akazi nyine gasanzwe amafaranga bakayabona make babeshaho we na papa we nuko bakora. Ikimodoka kibatwara mbega twabita baryakariho. Umwana ariko yavuye ku kazi avuye gukora imirimo y'amaboko kwa turimo tw'amaboko umwana ahita azakurino filime wa mwana yarakuze. Santiago wari uri hehe? Iwo mwana twatangiranye filime watinze bamaze kudutsinda igitego kimwe cyonyine. Mwana itenjira ikibuga sinshaka mukomereka. Shaka shin pads nizo mwita counter shock. Shaka shin pads cyangwa se shin guard abakinnyi ubwo bazumva ibira byita counter shock babyita ngo iki birabashyira ku murundi nubundi ni shin. Umwana araza ashyiraho ibikarita mikoro ntayo nta mafaranga afite yo kujya muri ho training agure godiyo agure counter shock agure mirikare n'ubukene ariko umwana abavuye mu turimo tw'amaboko aracyari muto azakurino. Bivuze ngo imana yo gukina football yari ikuranye umwana dore ngo yageze no muri Amerika kuva muri Mexico mwana nuko dutangiye filimi kubita passe z'amazi umwana kazamuka aricyo kipe bari bayitsinze igitego nuko dutangiye filimi. Urebe izamu cundura zinyeganye zahita nakurayo poro tugire vuba tubishyure nta mwanya wo gutuza. Yaje muri Amerika bamucoye we na famiye ye baje guhiga ubuzima nk'abandi bose bava mu bihugu byabo bakajya mu kindi gihugu bagiye guhiga amafaranga. Akinira ikipe y'umurenge dore ngiri yitwa Los Americano Jovenas bafite n'ikibisi kibacyura. Kugera no papa wameze nk'aho hari umuntu bari kuganira ku bintu by'imodoka bafunguye imbere ubona ko ifite ikibazo. Umwana aza hano ubuzima amenya butameze neza ni ibintu biba bigaragara. Hey. ¿Cómo te fue? ¿Jugaste bien? Wakinnye neza mwana wanjye byagenze bite? Mama twatsinze 4 muri 4 natsinzemo 2 ariko nari kuba natsinze n'ikindi. Vuga mu cyespanyo. Pues quiere comprar camioneta propia. Papa wari kudiringa ukuntu yagurika imodoka ye. Para que puedan trabajar. Kugira ngo twikorere mureke kujya mukorera abandi bantu. Hijo, ¿te parece? Company yite Munez ndetse n'abahungu bi. Always plan B. Which one is that? Ariko iteka bari plan B. Nibyanga. We win the lottery. Tuzabona amafaranga tuyatsindiye muri loto nyine n'itombori zadukiza. ¿Qué pasó? Papa ari kugerageza kora ko yareka gukorera indi company kupa. Nawe akagura imodoka ikagiha abandi bakoza akazi kabatwara hirya no hino. Twese nyine urabizi tuba dufite imishinga imwe igapfa indi gakunda. Byakwanga nta mugabo udapfa n'imishinga. Umwana kumanywa ajya gukupa. N'injoro akaza gukora mu gikoni. Hari abantu bita aba aide quiz. Why can I be away? Aba aide cuisinier. Ntukuzi aba aide masi. So what? Kuki mutangira umuseriveri ntabwo uri umushinwa? You have green card? Ufite green card? If I had one, could I be away? Wanye green card se mwangira umuseriveri? You're not China? Wapi? Iyi ni restaurant y'abashinwa ntabwo waba umuseriveri. Wumvisha abashinwa ukuntu bikunda ariko nimba bashinze restaurant mu gihugu cyo cyose y'abashinwa bakora uko bushoboye abashinwa akaba ari baserivamo. Kugira no hinje nyine abone isura itandukanye n'iy'abazungu abone ko ari umushinwa. Sasa yuri mpamvu ari umuyede cuisinier. Ni umuyede ntuzi wo kwishansi nta byangombwa agira nta na green card agira. Mbega wibuke yinjiye muri Amerika ni umusampapiye sa kintu katururi. Umwana yavuye mu kazi akora mu gitondo agakorana nimugoroba kugira ngo urumve ukuntu babivunanye. Udufaranga yakoreye babahemba araza akatubika mu rukweto. Urumva nubwo waba ufite konti uri umusampapiye bigoranye. Hold your possession! Umva mwana wanjye ariko ko mana position yawe utari kubinoza neza.
neza ni papa years old. umwana wacu afite imyaka 7 Young Val. oya nta mwana umurimo yarakuze umwana w'imyaka 7 nakine neza gira siko bamesise batangiye umva papa wacyana ariko ubundi nijye wakubyaye hano hari umubyeyi uri gutonganya umwana w'imyaka 7 ngakina nabi anagabaro mu bakuru. Thanks. Ya murakoze. Dore umutoza wa ya kipe y'umurenge. Do mwana afite utuntu akora mu kibuga. Do afite utuntu akora mu kibuga kubita pase. Coach arareba. Uyu ni umutoza. Mwana wa mu pase. Do iriya bayitaga rinci. Yes. Urebe. Coach arareba uriya niwe mukinnyi afite. Uriya mwana ni umukinnyi mwiza cyane. Ni umukinnyi mwiza. Niwe wamwigisha biriya bintu. Imana niyo yabimwigishije ni nko kuvuga ngo yarabivukanye. Do Robe ariko ntago ari kureba imbere ndetse na balance ye mu kibuga ntago imeze neza. Nta nubwo ari kuzamura ikirenge hejuru bihagije. Niko abantu bose bahanganye nawe baba batekereza ko atareba imbere. Hanyuma bagatungurwa no kubona biriya bibaye. Umvisha umutoza we abantu bari kubona mwana akina ngo babona nta mibare myinshi yabishyizemo ngo bagashiduka babona biriya akoze bibaye byita gutsinda. Ari byo nyine usanga hari umuntu musoro ukina neza. Ese ujya ukina by'umwuga? Pro teams go for college. Nigeze gukina ndi gushaka buruse njyana kaminuza. Birangira ntabonye buruse njyana muri college. Saturday There's someone ufite match ryari ku gatandatu. on the way over here. Hari umuntu twahuriye mu ndege uri naho. He's a sports agent. Ni umu agent ushaka abakinnyi akabohereza mu makipe akomeye. Listen, no offense, but I need to get at work. Reka nigendere pe. Myself. Nanjye nahoze ndi umukinnyi. Yeah? Where? Wakinaga England. mu Bwongereza. As a scout too. Nanjye nageze mu musikauti w'abandi bashaka abakinnyi tukabohereza mu makipe akomeye. What's your name, son? Witwa nde? Santiago Muñez. Banyita Santiago Muñez. Jeni twa Grey Foy. Apurate! Faya tugenda mu ginga imodoka itagusiga. Santiago. Kwa gatandatu tuzahure. Gusa yarambwiye ngo ari umuntu twahuriye mu ndege w'umu agent w'abandi bashaka abakinnyi bakabarangira amakipe mazima nabo bakaryamo ibiceri byabo. Bu super manager. Uyari hano ari kumwe na papa bavuye mu gukina n'akazi bakarangije banywa byeri nk'indi miryango yose nyine namwe murabizi. Las estrellas de cine tienen agente. Wabonye umu agent abantu bakina filime nibo bagira aba agent bashakira mu filime bakina. Kwe baragukoresha. Su hijo es muy bueno, podría ser una estrella. Wa musaza umuhungu wazi gukina. Es verdad. We ntago byumva mwana wanjye. Dos clases de personas en esta. Hari ubwoko bw'abantu babiri muri iyi si. Umve papa we. Mansiones. Hari abakire baba mu mazu manini. Nosotros. Hakaba n'ubundi bwoko bw'abantu nkatwe. Cállate, le lavamos. Tugomba kugenda tukoza amamodoka y'abakire tugakupa ibyatsi byabo. Iyi si abaho amoko abiri. Papa nimba umukinnyi wabigize umwuga ubwo bukene n'ubwo buzima bubi tuzabuvamo. Ko mwana mubwiye. Lavando carros. I don't know, man. Uzarebe n'abantu mukinana boza amamodoka n'inzererezi. And everything could change. Papa nibanza uwo mu agent ku kibuga akabona ukuntu nyine ibintu byose bizahinduka. Sí sé cómo cambiar las cosas para mejores. Genza uburyo ibintu byameramo neza. Compramos una troca. Tuzagura imodoka yacu. Un negocio. Dukore business yacu. Son pendejadas. Ibisigaye byose uvuga ngo uzaba umukinnyi w'icyamamare ibyo ni umwanda. Data mindi byeri n'inkweri. Mindi byeri. Papa buriya nimba hari abantu ba mbere bazi gucana intege mu bintu umwana bashaka gukora kurusha abandi famiza ku mwanya wa mbere. Famiye ngo ibizinga umwana wagafashe n'uwabaye umudokteri umuntu wabaye umwavoka iki n'iki. Abo turabishyura ku kwezi bakajya kuziburana twicaye mu mastudio dusakuza. Uyu mwana rero family kumucine. Yeah, I'll tell you about it, as you know. Sasa wa mu agent ahuwa mugabo bahuye ajana. Called Jermaine Defoe. I'd rather not talk about that, Glenn. So Glenn. playing on Saturday after Hari umwana w'umuhanga nabonye afite match ku wa gatandatu. downtown. Right, well you tell me Uzaza urebe match. to not be there 110. Okay, ubwo ari wo bimbwiye nzaza rwose pe. Oh, I don't know. Uretse uyu ni baba agent yakubonyemo imana itaguza n'amakipe ahambaye cyane ugasanga umwana we n'ikipe ikomeye. They said to them, mate. Said I. Ahita ajya kwitaba telefone n'umukire. Bara usanga yagurishije Cristiano Ronaldo yamushakiye ikipe ugasanga Cristiano bamuguza amamiliyoni 100. Nawe abafitemo amafaranga menshi cyane. Bega n'abakomisiyoneri b'abakinnyi niko twabita. Sasa uyu mugabo yabonye umwana ufite impano. Hari igihe ubona umuntu ufite impano ukumva ari ikintu wamufasha. We yabwiye umugabo wo mu agent baba scouting impano. Gusa uyu mwana arwaye asima. Uyu mukinnyi wacu arwaye asima. Urebe filime. Yeah. We got the game playing. Let's Urebe. Santiago Muñez yajana bona wa mugabo. Yewana ni sase ni saura niwo mubwiye ngo nzakuzanira kuri match. Ya match bayahuje ariko imirenge. Umurenge wa Gatsata niwo muhimo. Do. Mwana
bakinira umurenge kuriya bitangira urebe do umwana mfite ibintu akora mu kibuga kubita poto mukecuru aba yaje kumufana afite nyirakuru umufana wa mu agent ntagaraza byibura ngo arebe bikurya umwana ari gukura umwana kureba ase ibitendo ndi gukora muri kubibona niza telefone hamagara dore umuntu wagomba kuza kureba umukinnyi akaba yamushakira ikipe nzima yibereye mu bakobwa n'amazi Glenn, yo umusa Glenn, I didn't forget. ntago ndi ikigoryi narwo nibagiwe I'm in a business meeting. ariko ndi mu nama ya business ndi mu nama dore za nama burya ntago ari twe gusa tuzihoramo zidahari You send me a tape. iburayi barabibeshya Glenn. okay umufate video uza kunyorereza kasete ye gasani umuntu ari kuza akareba umwana impano afite akaba yamurangira ikipe irenze ntago yaje dore umwana ibitenda ari gukora cyakamuhesheje ikipe biri kurebwa namwe mudafite ikintu mwamufasha tumaryeri kubita gitego nyirakuru aba yaje kumufana na murumuna we umwana ni umuhanga hano hari umugabo wabonye impano iri gupfa ubusa nawe ngo yahoze ari umukinnyi umwana akahita afatana baregera mu kibuga mugira vote batsinda n'ibindi igihe ubona impano nawe ikakubabaza ubona iri gupfa ubusa ukabona umuntu akenanye impano iyo mu ndebye ntabwo mungirira impuhwe nkenanye impano ntagiye mugura bonima yaje kureba nyirakuru nyirakuru baje kumureba urabona ari nawe yanditseho udutungo Thank you. This is my little brother. uyu ni murumuna wanjye How you doing? Pleased to meet you. Hello. ngize guhura nawe Grandma. uyu ni nyogokuru wanjye Daughter Val. uyu ni umukobwa wanjye Val You are the agent. niwe mu agent bavuga ko uzamushakira ikipe Span arranged for the agent. oya uyu niwe wari kumuza n'undi mu agent Afraid he's, ntabwo yigeze abasha kugera hano you know, he's too busy. menya yarahuze cyane He'll come to the next. umukino utahase azaza Oh no, I'm afraid he. oya nabwo ntago azaza He's flying back to England. ejo azafata indege imusubiza mu bwongereza urabizi mu bwongereza niho ari shampiyona ikomeye cyane Right. ahari papa ajya avuga ukuri iyo ugerageje kugira indoto ziyambaye ngo uzagera aho wigeza birangira bibaye ubusa umwana yahise yiheba wahari papa amenya bya bintu ajya ambwira ari ukuri ibi bintu bya football ntaho bizangeza ati uko ugerageje kugira indoto ziyambaye bipfa ubusa muri iryo joro telefone ya Sony urebe Hello. This. This is Glenn uyu ni Glenn Foy wa mugabo twabonye Do I know you, Mr. Foy? naba nkuzi se Well, I was one of your scouts. nari umwe mu bantu b'abasikawuti be bagushakiraga abakinnyi baza mu ikipe yawe uza kunyirukana Brought in a new regime. I don't. uzana abandi ba sikawuti bashya No, you don't. So, what No, no. calling me at 9:30? ucumamagaye saa 9:30 Sorry. mbabarire I'm in California. gende muri California kandi ho haracyari ku manywa I've just seen a young player. nabonye umukinnyi mushya kandi urenze ufite impano uwo mukinnyi akinira he Oh, just local league kickabout. akina muri karitsiye iwabo I'm on a plane home tomorrow. ejo nzagaruka mu Bwongereza Promise. ariko ndagira ngo nsezeranye He turns up on your uwo door. mwana nimukuzanira mu ikipe uzemera umugerageze mu ikipe umwese urebe nimba yashobora Just give him a run out. wowe uzamwemerere rimwe gusa akinane n'abakinnyi bawe umurebe I say yes, get yego back to sleep. ninkwemerera reka nisinzirire Yes. yego Mr. Donhell. Mr. Donham kwa kundi nyine ubugira ngo umuntu mwikize sawa uwo mwana naza nzamuha match imwe akine turebe tumweseye ubwo ni imyitozo nta nubwo ari match ntabwo wajyana umuntu kumwesera muri match ni mu myitozo n'abandi katururi uyu mugabo naragomba gusubira mu Bwongereza shampiyona y'Ubwongereza nta mukinnyi ubuti Santiago umwana avuye gusenga abantu muri Mexico bafite ukuntu ari abakatolike cyane Where to find you? coach wawe ni umbwiye ahantu gusanga uyu ninde El señor inglés que me vio. ni umugabo wambonye nkina wifiye mu Bwongereza United to give you a trial. nakuboneye uburyo muri Newcastle United bazagwa It's a big club. iyo club irarenze iyo kipe Newcastle yari irenze muri iyo myaka uve kuri zino kipe kina mu ba Owen ¿Crees que vas a jugar fútbol en Inglaterra? urakeka ko uzajya gukina mu Bwongereza we birashoboka Enough. papa uyu mugabo akeka ko nshoboye Came with ideas like, uyu mwana wikomeza kumubeshya who the hell do you think you are? ubundi ukeka ko urinde waza kubeshya abana bacu ngo uzabageza mu Bwongereza Why don't you keep your feet on the ground? mwana wanjye Yoheri. shyira ibirenge ku butaka dukore imirimo y'amaboko ureke kwishyira mu kirere mu mutwe ngo uzajya gukina mu Bwongereza nta mukinnyi ku isi wumva ko gukina shampiyona y'Ubwongereza atari inzozi ntabwo ari ibintu wapfa kugeraho You're supposed to fly halfway across the world on something you say. mbese umwana we ukazatega indege ze You'll give him a trial. umva manager w'ikipe ya Newcastle niko mwayitaga Tell me this. byanyemereye ko uyu mwana naza bazamwese Can't you make it a super ese wizera ko umuhungu wanjye yaba umunyamwuga
ndabyizera Dad. ngenda byizera umva nyogokuru w'umwana ukuntu yabajije uno mugabo Aye. ati nkubaze ikibazo kimwe wizera ko umwana wanjye kuko yavamo umukinnyi wabigize umwuga mu Bwongereza undi ati birashoboka yamusigiye nimero tuzamamagare nugera mu Bwongereza wicyo amusabye aramubwira ati nubasha kwitegera ukagera mu Bwongereza ibisigaye muri Newcastle bikaba ariko mbisoma nk'uko namwe mwabyitaga kera Newcastle tuzakwemerera Newcastle hey mwana muri iryo joro muri iryo joro yarabyutse nako yaratashye abavuye mu kazi akora utuze twinshi umwana afite indoto zo kuzaba umukinnyi uhambaye muri iryo joro yarabyutse udufaranga akoreye ku munsi ku mubyizi araza akatubika mu rukweto niyo banke ye wabonye ahagije Enough what? ahagije iki You keep your money nta there. muntu utazi ko amafaranga muri iyi minsi uri gukora uyabika mu rukweto Are you going? ko kure gushaka itiki kujyana Grandma thinks I should. What does Dad think? nyogokuru akeka ko najya gukina aranyizeye naho se papa we ntabwo ndamubaza mu Bwongereza ni kure bingana iki $400 too far. haraburaho amafaranga amadolari 400 niyaburaho kugira ngo umwana abashe kuba yayakorera akajya gukina mu Bwongereza akabona itike imugeza mu Bwongereza kugera mu Bwongereza ntabwo bisobanuye ngo azaba agiye gukina nukugerayo bakamweseya bakareba nimba ashoboye babona adashoboye bagasubiza mu rugo inzererezi umwana yakomeje gukora akazi akora atikoresheje papa ariko wacyane mbona uzabimbwasha wagiye ukora ushyizeho mwetesha undi umuntu wimvamo impano y'ikindi kintu yakabaye ari gukora yari gukora ibintu atiyumvamo abikora ubona bitamurimo twara ahandi umutima uburi agegera gutya kaza agatamashoti hakurya mushyireho amafaranga babashise urabizi kuba i Kigali ntabwo wakwizera akazi ukora gusa uteka n'imitwe uriateka n'imitwe akarya amafaranga ya bagenzi be bashese hey se Mutabazi Fabrice ntatunzwe n'amafaranga yirirwa arya kuri biyarisha umwana akagira gutya kongera akajya gukina ya kipe y'umurenge akinamo bimeze bite katorori ageze hano asanga papa we hari imodoka iparitse ku gipangu nimba yaguze imodoka aje mu rukweta arebye abura amafaranga ye turashize amafaranga y'itike yagombaga kumujyana mu Bwongereza akajya kureba ko yakirira ikipe ikomeye nka Newcastle yari ikomeye iyo kipe mu nsheri Pagué 4.500 por la truca. naguze imodoka y'ibihumbi 45 by'idolari ariko uko ntari mfite yuzuye nagufashe amafaranga y'ibihumbi 12 by'idolari ndabitwara Robaste. ariko nzaguhamo imigabane Entas, mamá. You know what? wibye amafaranga ye mama we bivemo 2 more weeks and I have enough. hari hasigaye ibyumweru 2 amafaranga akaba aruzuye nkajya mu Bwongereza Dream. gukurikira zira ndoto z'ubuguryi Big time ball player in England. urumva ko uzaba umukinnyi w'igihangange ngo mu Bwongereza wowe Fail. How you gonna come back with no play? ese nugerayo test ikakunanira uzagaruka uvuga ngo iki And you think I should just, what, give it up for what you do? ese papa amahirwe mwe nari mfite ngomba kwereka nkakora ibyo ukora In Mexico. muri Mexico Construction. narubakaga Night. nijoro In a brothel. ku manywa nkaza gusukura inzu basambaniramo Us to America. byamfashe kubona amafaranga bazana muri Amerika She walk out. mama wawe yaradutaye Together. kuva yadusigana asigaye mbarera mwese mbitaho This house. And now we have our own business. none twaguze imodoka tugiye kugira business yacu Better. That's how you ibyo nibyo bita ubuzima umugabo our life. papa ubwo ni ubuzima bwawe nimba ari bwo wahisemo bwo gukora gutyo ntabwo ari ubwanjye umuntu wese uje imyaka 18 leta imuhanira icyaha cye aba afite ubuzima bwe rero kubwira umwana ukamushyiramo ibintu byawe wowe wumva ko ari byo ngakwiye gukora ibyo ni ibya kera gusa umwana arwara sima yari amaze kubona amafaranga yabura $2 400 ngo yibonere itike imujyana ni hano twari turi muri hangana gasubiyemo inyuma gato ibyo ubwo ni ubuzima bwawe Not mine. si ubwanjye si ubwanjye Hey! mwana yirwarira na asima twabibonye aza kwipompa Hey! Katururi biramurenze amafaranga yari kumugeza ku ndoto ze yatangiye kureba kuvuye yaratugaruka kuri no dore mu Bwongereza mu byamamare Hey! Gavin abanyamakuru ni benshi ubuzima umwana yifuza kubamo hari abo baye bagore namwe bagabo Good day for the club. uyu munsi mwiza kuri club yacu turi St James Park ni stade ya Newcastle birazwi Well, without a setup here at St. James's Park. mwese ndakeka twakwirwa muri stade St James Park With this.
nejejwe no kumenyesha ko uyu musore twamwakiri muri club yitwa Harris Gavin Harris. Winning the leagues are out of sight. Ariko gutsindira iyi shampiyona biragoranye. The rest of the season. Kuko byasaba ko mutsinda ibitego byinshi muri iyi mwanya isigaye. Qualifying for Europe. I think it's essential. Twebwe tuzarangiza shampiyona turi muri ekipe enye ziyoboye tujye murero. Look. Umva. Club has had some problems lately, yeah? Newcastle iyi club nyisanze ifite ibibazo wenda. I'm here now, yeah? Ariko ubu naje banguzi. Ni umukinnyi w'icyamamare baguze. Wabonye ubuzima umwana ari kwifuza kuba muharaba wubayemo. I like to win matches. Ngiye nkunda gutsinda imikino simbikora amafaranga cyangwa kwamamara. Hey boss. The boss. Rebe abanyamakuru. Yo. Umukinnyi aragurishijwe dore wifuza kubaho nk'abariya byamamare. Do aracyari gukupa. Indoto yazibagiwe zo kujya gukina. Papa yaguze imodoka yambwiye ati ibyo bintu by'amafootball bumubwira. Umusore ariko ni bogari nuko akennye. Bamuco bakaroba ariko. Acyana utangiye no kujya ureba abakobwa. Surangiye ubwo. Do. Mwana yagarutse ku kiyede. Agaruka ku ndege. Akomeza ubuzima nyine nk'ari umubyeyi bayifuza kubaho nka wubanza. Do. Padre. Papa wari he? Se fue al monte a comprar una pieza para la camioneta. Yagiye kuzana agapiyese k'imodoka. No necesito oír esto. Ano makuru ngiye kubwira ntayumve. Ukicura kureyo. Urabona? Boleto de tren para San. Iyi ni itike ya gari ya moshi kujyana San Diego. San Diego ni muri Mexico. Boleto muri amafaranga. Iyi ni itike kujyana muri Mexico. Ciudad de México. Muri Mexico. Yego. No puedes volar a Londres desde Los Ángeles. Urabizi ko hano utahategera indege ngo ujye mu Bwongereza. Nta byangombwa ufite. Bano baje nta byangombwa bafite ntabwo yategera indege. Birasaba asubire ku ivuko. Dentro de una semana. Usigaranye icyumweru kimwe no gukatishije itike y'indege ukajya mu Bwongereza. Amafaranga yakuye. Mi vida. Ubuzima bwanjye bwose narakoze. Rero naragiye nizigama nafashe ku mafaranga nizigamye nkugurira itike y'indege. ¿Qué empeñaste? Niyo kuwagurishije iki mbwira. Nyirakuru. Yes. Ni ibintu byanjye bya kera nagurishije. Byari bishaje. Do I get one to myself? Bivuze ngo ngiye kujya nirarana mu cyumba. Ngwino hano ni murumuna we. Umusore nyirakuru yamukatishirije indige iteye. Wacyanaye ko numva wishimye ngo ndagende nduzajya gufasha wo muhaka. Take a shower before you leave. Ariko mbere kugenda woga. Bad. Umusura nuka pe abavuye ku ndege. Avuye ku gikwa. Before your father gets. Harya bavuga igikwa cyangwa bavuga igika. Naza kubaza engineer Olivier. Igikwa. I promise God I do everything to help. Ubwo mama wawe yagendaga narahinda avuga nti nzabafasha mwabana mwe. Muba abantu babagabo mu abantu bazima. Nzakora uko nshoboye. This chance. Ano mahirwe urayakwiriye Santiago. Genda uyagerageze. Buri mukecuru azi ibintu byinshi. Muzehe yanze kwizera umwana yibyara ariko nyirakuru amubwiye ati mwana wanjye genda ugerageza no mahirwe. Mukecuru aba yarabonye. Ati so nabyaye n'umuhungu wanjye ubuzima bayeho ndabubona. Rero igeragereze rata. Bidatinze nyuma y'icyumweru umwana aragiye atega indege tayari mu Bwongereza yarahageze. Ngo aje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Bamwemereye umukino umwe. Akagerageza. Akitozanya n'abakinnyi bakareba nimba yujuje ibisabwa. Yageze ku kibuga cy'i Kanombe ko mu Bwongereza. Purpose of your visit? Iki kikuzanye? Excuse me? Wiki? Business or pleasure? Business cyangwa uje mu gutembera? Business. Ko tubona nta business. I play soccer. Nyina football. Football. Mu Bwongereza bavuga football ariko muri Amerika bayita soccer. Rero je gukina muri Newcastle. Je gukina muri Newcastle. Bahamagaruye. Nawo muri migration. This young man, what your team, Mr. Henderson? Ngaje gukina mu ikipe yawe. Newcastle. Yes, sir. Yego nyekubo. Need all the help we can get. Ewa ubufasha bwose bw'abakinnyi turabukeneye ngo tureko dutwara shampiyona ngwino sha baguterere mafubo buri abantu bafana ikipe imwe. Buri uzinga mureyo ugera ahantu bamubwira ati ndumuri ati we bagusinyire fu bugenda uruwacu. Hallo, dore wa mugabo yifitiye garage. Wande mubwiye ati nuzo nzakubariza umutoza. Santiago, bino mubwiye ati nuzo nzaguza n'umutoza. When Newcastle niko ndi buyite gatari byo. How do I get to Newcastle? Nigutero ndi bugere muri Newcastle. Newcastle. Atururi. Mwana yageze ku kibuga cy'indege ari amakipe ntago abarayo mu mujyi Londres indani rega menshi. Dufata gari ya moshi ahita yerekera. Sangarayo mu byaro ya henahe. Iza Manchester usanga n'ubundi ari umujyi. Katururi.
urebe filime umwana gari ya moshi dore yamusize ageze mu Bwongereza nta mafaranga afite usibye agatike nako famiye yagize irya bakagurisha agasabo bimeze biti yewe na wa mugabo wakunze impano ye From LA. Let me know you were coming. kuki wagarutse Los Angeles utambwiye kuje Okay, then I'm here. icy'ingenzi nuko ndi hano icy'ingenzi nuko ndi hano Caught me a bit off guard. That's gusa urantunguye nyine what you best do with me to get settled. ngwino tube tubana rero kugeza igihe nawe uzamara gufatisha sibyo umugabo yakunze impano y'umwana ngwino tugende ngucumbikiye kugeza igihe nawe uzashyira ubuzima bwawe ku murongo. You've a lot to learn, Bonnie lad. You mean tunes like Looney Tunes and stuff? Musore ni kirimi cyawo bavuga nta nubwo acyumva neza hari amaterimi bari gukoresha bikamucanga. Abongereza bafite ukuntu bivugira icyongereza kimeze neza cyane. Umunyamerika akagira utuntu tumujabuka. Njyewe kandi ariho nize. Gerega naho ndi mugenzi w'abanyamerika. Do. Thank you. Murakoze. You live here alone? Aba wenyine. Hey. Well, my daughter you met. Bana nawe mwana wanjye w'umukobwa mwahuye. Nta mugore ugira. She died a couple years ago. Cancer. Ishize imyaka 2 yishwe na kanseri. I'm sorry. Umbabarira. Hey. None. My grandma? Nyogokuru wanjye. She sent you this. Yampaye ino mpano ngo nyikuzanire. Abakecuru nawe urabazi yabunye ngo ugiye gura n'umuntu anigiye gupfunyikira ikintu utamenye icyo ari cyo ngo umunkire. I'm not much of a Catholic. Rero njye ntabwo ndi umukatolike cyane. She thinks you're a good man. Oya gusa nyogokuru kubona nk'umuntu mwiza. Umwana yaje papa watabizi. Aje kugerageza amahirwe y'ubuzima bwe. Aje kubwira umwana ngo ajye kurya asanga umwana yasinziriye abananiwe wa munaniro uw'indege uwo gukubitwa wazankoni zose nubwa mbere menye ryabye no ku gitanda cyiza. Nawe urabizi ibibazo biri hanza mu rukerero umusore yarabyutse. Yo. Rebe. No umusore uri guhiga iterambere rye. Hamwe mwese mwirwa muhiga ngaho ama studio muri kwikaraga. Hehe ku bibuga bya football mugerageza kureba ko byibura byazacamo mukomeze muhatane. Nanjye ndacyakomeje nubwo byanze ariko pastor yamanuriye ko byibura ngo byenda gukunda. Ngetse ngendera ku cyizere pastor yamaye icyanjye cyarashize. Yo. Amafaranga yansabye nyuma yaho ngo ayo hari ukuntu nyate musore byuka mu gitondo agakora igihaha arazinduka mu gitondo agakora siporo byabikiriye byacu byina kibyuka kiri hangofa jya mu kabari mugakubitana kiri kurwana abandi bana urababona babyuka bakora siporo abandi bana Ngana yaje kugerageza amahirwe y'ubuzima arabizaza ukuntu ubukene buryana ntago yazana imiteto abonye amahirwe buri muntu agukubisa amahirwe ati ngwino ugerageze hano ikintu cyeka ko ushoboye gishobora kuguhindurira ubuzima icyo kintu ugomba kuba uri seriye ntago waryama yabyutse akora igihaha ateje atanagera mu myitozo agakubitana na babahashyi bameze nka ba Kimenyi ba Faustin Usenga Imana bafite n'ubugome bafite igihaha baretse itabi basigaye bafite igihaha ugasanga bagukubisa ibintu by'amatakere Football. narinzi gukora mu bintu bya football Well back, like some of these. nabisoje kera nza kwikorera amamodoka Fix them, restore. ngiye nkora amamodoka turayakanika There'll not be anyone at the club till 10 o'clock. paka saa yine iyo zigeze nta muntu buri ku kibuga Yourself something to eat. banza ugiye kurya saa yine bari kuza kugera ku kibuga Money? bituzanye n'abandi ufite amafaranga wapi I'm okay. akomeze neza agashaka uruhanya kira It's okay. oya nta kibazo Take it. yafate yamuye amafaranga agiye kurya ibaze n'ugukubita n'umuntu agakunda impano yawe akavuga ati uyu mwana impano iri gupfa ubusa akayimenamo n'amafaranga basi agire n'abandi babona kurenze umusore yaje hano Bwongereza ari kugenda kubitana na baro y'abana arabanza ayikore utuntu tw'utumanye we wadoye baro yacu do kora utuntu do nyamara urarenze umusore menya akora muri circus Here. mwakire n'abana ni mu Bwongereza
Some of the players have a problem with Gavin Harris. abandi bakinnyi numvisha avuga ngo Gavin bafite ikibazo ntago bamwemera. Gavin Harris ni wa mukinnyi waguzwe muri Newcastle. I think he's better playing on the inside. ariko umusore gukinamo hagati nibyo bikora. He gets lost out wide. gusa nanone yarakaye yica umukino. bari kuganira mu Bwongereza bakunda football. wora reba iki nabahuriga. You're talking about bari kuvuga kuri soccer. No. oya football? football. yego wumvisha indimi zigenda zitandukanira soccer na football. Angeles? Genurutse Los Angeles. Charlize Theron. Charlize Theron uramuzi se? Charlize Theron akina amafilimi. Ni umukobwa mwiza ariko ubu ni umugore ukuze. United. Naje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Oh, serious lad. Kokos. Maybe today actually. uyu munsi ndajya kugerageza amahirwe yanjye. Black pudding, so. Ukaba uri kurya ibyo bintu. What is it exactly? Ubundi si bini biki? Wanna know? Wepfa kubirya utitaye ibyo ari byo tu. Urebe. Football's a religion up here. In London, you've got any number of teams. Ati football hano muri Londres cyangwa se mu Bwongereza ibimeze nk'aho ari amadini. Glasgow's got two. Hari za Glasgow Rangers, hari za ngo za Liverpool kugenda mu Bwongereza bafite amakipe y'abantu banayipfira iyo kipe. Yageze hano abona stade. Stade arayibona. Leta St James Park. Sibyora. Eric Dornhelm. Mr. Dornhelm. Eric Dornhelm. Intimidating. Make sure you look him in the eye. Ure mu maso ntagutera ubwoba ni umutozo w'ikipe nagukange. Be my feet. Mr. Dornhelm. Mr. Dornhelm. Glenn Foy. Banyita Glenn Foy uranyibuka. Young man I was telling you about. Uyu ni wa musore nakubwiraga. From Los Angeles. Aturutse Los Angeles. Santiago Munez. Yitwa Santiago Munez. What was this? Twabivuganye ryari kuzanzanira umukinnyi. When I phoned you in the middle of the night Naraguhamagaye mu gicuku ryamye. to give him a trial. Uransezeranya kuzamuha umukino ukamugerageza. Bakira buritse icyamamare kiraje. Turaba star ukuntu yinjira ariko mu kibuga. Amamodoka meza ku gakapu ku myambaro yakuve muri Hopline Sport. It's an expensive one. Ndabizi ufite isaha ihenze. And that's the same. Isanga aho uziye mu kibuga muri Tizi. Dropping a shirt off for a sick kid in hospital. Nabanje gushyira umwana mu bitaro agashati turifotozanya ka jeze yanjye. A really good photo. Ahubwo nibagiwe kamera ngo bamfotore. There are 6 journalists inside waiting to... Abanyamakuru 16 bagutegereje iminota irenga 15. Injira. Ni umukinnyi w'umusitari wamwita Harris Gavin. Serves. Bano mbega babayeho indoto zuriya mwana. Hari abantu ngo babaho indoto zacu. Where do you play? Los Angeles. Harya nakinaga muri Los Angeles. Ndavuga umwanya ukina mu kibuga. For my team, I play up front. Ubundi nakinaga imbere mu bataka. That way I see more of the ball. Ariko ngiye nkunda gukina mu bo hagati nibwo nibonera baro neza. Get him over to the training ground. Okay, mujyane mu kibuga abandi bakoreramo tize turebe ubundi icyo ashoboye. Uyu mugabo ameze nk'uri guhatiriza umutoza nibukaga n'ibyo bintu. Katururi. Bagerageza umwana. Bahise bakata inyuma ya stade, umwana amuzane aho bitoreza stade nkuru ntago ariyo baza gukoreramo imyitozo. Bafite ibindi bibuga bakoreramo tize. Katururi. Umwana ageze mu Bwongereza. Bamuhaye amahirwe amwe ngakorane tize n'ikipe barebe wagwana. Arabanza gutama akagodiyo keza cyane. Ukeneye godiyo nziza gera muri Hopline Sport. Ibikoresho bya sport gusa uyu mwana arwaye sima sima ahita yisha pompe. How you feeling, son? Urumva umeze ute mwana muto? Okay. Good. Braithwaite. Bahita Mark Braithwaite. I've been a friend of Glenn since he was a player here. Uriya mugabo akuzanye Glenn ni inshuti yanjye kuva nawe agikina football twarakinanaga. I'm not, sir. I'm coach. Jewe nyita coach. That's who's going to be watching you today. All right? Boss wacu mukuru araza kuba ari kukureba. Cyase nagiye gukora tize. Gwino. I'll be fine. Biramera neza sabara banga umuntu yibita bafitemo nakantu k'ubwoba. Nagatayito. Do binjira ikibuga. Umwana arahageze. Aje muri babahashi babigize umwuga b'abagome. Mu bikoko. Field on the right, okay. Umwana arajya hagati mu hagati. No, slot in behind him there. Okay. Urabona ura wakurya? Gavin ni cyamuri wa mukinnyi jundi uretse kugura amafaranga menshi mu ikipe. Eddie! Wesohoka sha, busohotse ari umwana ugiye kwinjira. Okay, pal. Swap bibs with him. Urabizi umusore ugiye kwinjira. Ukora uko ushoboye. Umwana yinjira mu kibuga, yinjiye mu bahashyi. Babagumi! Wow, there's a moped. Iki cyano uzanye ni Jesse. Avuye muri Mexico mu mworohere mu mutware gahoro. Saa turamwitaho. Umwana yinjira ikibuga. Sima abagome ba Faustin baba barababaye aricyo kibatunze. Kimenye
agomba gutahana rasiyo urumva ubugoma bafite n'amata ya Miguel muhuriye mu kibuga urumva ibintu agukorera urabe baba bari seriye umwana aje mu bahashyi babaribwe urabe toza mukuru na wava yazareba uyu mwana bazanye ni muntu ki wa mugabo musaba imwanya ari hano we umwana nawe mumuhe baro umushyira mu mukino umwana bamuha baro gikora kuri baro kimenye mutamotakere ya danje yakubwiye ngo bano nabahashyi babagumi agarukuza gukinira ku myanya yabo abazi ko icyana kije muri tize ejo gishobora kukurisha benshi urabe kubita akagarinca kurobera umukinnyi w'icyamamare barakurobye man urabe uyu kureba umutoza akabonye ako kantu ntago akabonye nibara ngo avuge ngo umwana ararenze atangiye gutera utuntu tw'utumarinyeri tera baro bamutamo ajya mu byondo turashize urebe umwana biri kumunanira kubita amajido bari kumukina sinabyaye bano babakorera amafaranga menshi mu nceri icyane iyo bakizanye kuri buvuga ati iki ngiki ejo kiranjyana mwanya kirankira ku gatebe bagukumira rero bigishyushye ku buryo nawe uzabacengeramo koko wiyushye kuya nimba ko kuri nubacengeramo umwana amahirwe bari bamuhaye dore ngo ziramwumiraho Nyagasani oya mureko wa mwana atera iyo kufura turebe ukuntu atera kufura we hano hari umutoza uri kugerageza kumuha byibura amahirwe yose ashoboka bamuhaye kufura azayitere byibura barebe ko ari icyo byatanga gukina n'abakinnyi bakuru barenze ugiye gutera kufura nyerera mu byondo biri hano kubera n'ubugodiyo bwa make aba yambaye wapi byibura ntago yambaye godiyo yaguze muri Hoplane Sport umusa bye bye subira muri Mexico Santiago shajya koga tu genda uyogera usubire ku cyangwa ibintu birekera ababaya hari abantu baba ari abaribwa kubitagena byarage byarakaye byaya nike baba ari abantu bariwe umwana ibintu bamukoreye bazigura mu kibuga na cya Emabure nawe uramuzi ibintu bakoreye umwana yahise azinga kabisa no kuzinga ugasubira aho waturutse biba byanze ingagari buriya nizigwa amahirwe ashobora kuba wazemeza bikagutunga cyangwa ingagari gahubwira ati duhure uwo mushinga uwunganirize numve ko ngutama ibiceri jya uraruteguye umwana byanze My legs wouldn't do what my brain was. Amaguru yanjye ibyo ubwonko bwayabwiraga gukora si byo yakoraga. Ariko ejo bizagenda neza mu myitozo. It's not going to be tomorrow, Santiago. Santiago ejo nta wundi mwanya bazaguha. Amahirwe yawe yaraya gusa. Injira mu modoka utahe. Ati umwana arazi ko menye bazakomeza bamugerageza ati amahirwe yawe yaraya gusa. Y'uyu munsi. Bya bindi bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Katururi kandi ubwo nyirakuru yagurishije agasambu kugira ngo umwana abone iti kimujyana mu Bwongereza. Ubundi kintu kigora no kubona amahirwe nkayo ngo bakugerageze uhure n'abari abakiri. Papa wanjye yajya gatekereza ko abantu bari mu moko bafite umwanya wabo mu buzima ko umuntu agomba gukora akagaburira famiye ye iby'uwo munsi ubundi agapfa. And it's foolish to think otherwise. Nari ikigo gutekereza ko nabi cyamamare muri football. Nakoze akazi nk'ako papa akora. Atari papa yambwiye kuri mu buzima ati abantu babereyeho gukora akazi bakarya bakagaburira n'ababo ndetse ukagira bagapfa bagataha batarakoze ibintu bya danje nyine. Barakwereka uyu mugabo yumvisha uriya mwana mubabaje aza hano hana bakire bahurira Mr. Donhelm. ngahanga imfura ziteranira iki bigabo bisigaye bijya mu kabari bikabwira abagore umugabo wakutashye saa 9 wari uri he ngo nari ndahe imfura ziteranira ubwo ni mu kabari. Speeches, this distraction is not welcome. Baturi mu kandi kazi uje kuturangaza. Be here. Iyo unyitaba telefone zanjye sene kuba ndi hano yaje kureba wa mutoza wa Newcastle. Santiago Munez. Nagira ngo tuganire ku mwana nakoresha kare witwa Santiago Munez. Yicara hano kuri kiyo umutoza akomeje kumutesha umutwe. Uriya mwana yakuriye mu bukene mu bihe bigoranye. Uburyo bwonyine bwamukura mu bukene famiye ye. 1000 miles on my seas.
football umwana yagenze mayero zirenga 6,000 mu ndege bucya mu gitondo mushyira mu kibuga naniwe indege umunaniro ataruhutse aho yakiniraga nta byondo bibayo I saw him flat on his ass most. Mu kibuga namubonye aryamye hasi gusa hari akantu yakoze kameze nk'amaji mu kibuga yafashe baro aroba umukinnyi akantu nakabonye gakoryo yakoze nakabonye. Looks good. I hear they do you well here. Ewana murasa neza mumeze neza ndakeka no bafashe neza. The scout. Ngira umuscouting gushakira abakinnyi. Whole time on muddy days. Namaraga iminsi ndi mu kibuga. Clogging the shite out of each other and cyuzuye ibyondo n'imvura ndi kureba impano z'abana. Along and lift your heart. Ukabona match ya munani neza ariko ukaza kubona arakana koze kamwe gusa kakagutungura ukabona ko uwo muntu abonye amahirwe yabikora. Give him a month. Uriya mwana mbabarira umweseye ukwezi. Kubiteka tryout ku kwezi giye gusabira umwana sinzi ko bakumuhariko ngo bamugerageze ukwezi akorana imyitozo n'abakinnyi bundi niko bigendana n'abakinnyi benshi ujye kubona ukabona ngo yavuye inaha mu Rwanda ngo yabonye ikipe hanze kumbe yaragiye mwigeragezwa bakamukubita nk'amezi nk'5 6 akirana n'abo bakinnyi ukazabona aragarutse katase kipe kontarisi irangira wapi hari igihe bari mwigeragezwa hanze bibaho naho ubonye kubisa umwaka 2 uba yararenze igeragezwa yaratambutse. She found all my yesterdays. Ndabona uri kureba ejo hahise hanjye. Looking. Ndi kureba. The scrapbook. Ndaya mu bitabo umugabo nawe yahoze n'umukinnyi. You were a major league player. Tigeze umbwira ko ari umukinnyi uhambaye mu irushanwa. Well, not for as long as I'd have liked. Ntago nabimazemo igihe kinini ariko ndi umuhatari. Why? Kubera iki? Got an injury. Narafunitse. Mu ivi. Look at that. Shots were shorter, hair was longer. Ndabona nari mugufi, imisatsi ari mugufi. In a year either. Ntago ndi umukinnyi wahembwe n'amafaranga menshi ngo njye ninjiza $8,000,000 ku mwaka. Footballers have always been heroes, even in my father's day when they were earning £8 a week and working down the mine at the same time. Football abantu binatuyifata nk'abantu bayikina baba ari intwari. Aracyafite na jersey yagikina muri Newcastle. I cannot accept it. Ntago nayemera. I'm not giving it to you. Ntago nyiguhaye. Try it on. Yambare gusa ntago nyiguhaye wakikora icyo cyari kize ngo arayigihaye. What's the point? Kuyambara se byamarira iki? Well, you've got a month's trial. Baguhaye ukwezi kwa trial. Nyagasoni umwana byaramurenze umwana uruzike agiye gusubira iwabo muri Amerika. Ahubwo hamagaranye gukora umubwire kutakije umwana byaramurenze ari igihuru n'umuntu ukagira ngo ni Imana yamugutumyeho umugabo yamugigiriye bamukubise ukwezi byuka mu gitondo yitozanya na byabihashi byaye maburi bya bikoko ni Santiago Muneza avuye muri Mexico Los Angeles niho mvuye Before this day is done, the one rero ko umunsi urangira okay mwese abanza bamenya bo muri bo mumenyane nawe mwana umufashe aya ni amahirwe adasanzwe kugukubita ukwezi ukitozanya n'abandi bakinnyi ewana urufite impano bwabwo baba bwashize icyo gihe waba winaniwe rebe utuntu tw'utumarinyera ariko abahashi do mwana ari kwitozanya na bya bikoko filime yo baye mabure barage harya ni bande ba Fosite abakinnyi benshi rega mba nibuka inama niga yanjye anagura bonema bebe mwana akomeje imyitozo nigeze kujya muri Mexico rimwe ariko haranuka ukuntu baba bamuserereza arebye abona ikipe y'abakuru abona amabasitari gusa bano bakina muri rizavu bwabo kipe nyine mu bwo munsi dore ibyamamare yabonye abasitari arumirwa mu ikipe umunsi umwe nawe ariko apana uyu munsi umunsi umwe nawe bari abakuru ushobora kuzabisangamo yaje hano Thank you. Yaje gutanga umusarani kwa muganga bagomba no kugupima bakareba nimba ubuzima bwawe buhagaze neza apana umuntu uzaza yakina umukino akagwa mu kibuga akabapfiraho kugira ukine nyine ugomba kuba ufite ubuzima bumeze neza hana biramwirirwamo muri kwiyandarika mu biyoga mu bitabi mu maninja harangiza ngo ejo nubona agateste hanze uzagatsinda ndabwira abakinnyi urebe yo It may be a little high. Umuvuduko wanjye w'amaraso uri hejuru. Why is that? Kubera iki? Well, because you are so close. Kubera ko wanyegereye kandi ukabona humura neza bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso ujya hejuru kandi nsanzwe ndi muzima oya biri normal amaraso yawe ari normal. The club doctor? No, I'm not. Niwe muganga wa club yacu se. Ubwo ni wumva club nyine umenye ko ari ikipe. Paperwork. Yeah.
hari ibipapuro ugomba kuzuzaho. So I didn't understand. Hari amagambo ntari kumva yanditse kuri iki gipapuro. Okay. Like what? Nkayahe ni umukobwa Like n'iri jambo That's cardiovascular. ibyo ni cardiovascular ni ibijyanye n'umutima n'ibibazo by'umutima. Ntabwo amaterime nk'ari yaba yazi naho binose. Respiratory problems with your lungs or ibijyanye n'ibihaha nyine by'ubuhumekero. Umwana ntabwo yize ibuka yavuye muri Mexico ahita ajya mu bintu byo gukupa no guterura ibintu. Ntabwo wamurenganye ko mwe muri kumva mubizi. Rega mwakandagiye mu ishuri. Impamvu mukunda na filime zanjye muvuga ati Ruki ntabishya yize neza. What's your name? Witwa nde? That's Hamison. Nitwa Nasi Hamison. Your first name? Izina ryawe rya mbere. You don't need to know. Ntabwo ukwiye kurimenya. You don't need to know where I live. Ntabwo ukwiye kumenya aho mba. Sign is or what I'm doing. Cyangwa igihe nzira mu kazi cyangwa kuwa gatandatu n'ijoro icyo nkora naruhutse. Oh, really? I don't like needles. Ye gufata amaraso ni nyinshinge. But you have a tattoo or Ufite tattoo. transfer? Binibiki. That was the gang thing. Iyi ni tattoo y'amagatsiko k'amabandi nabagamo. Not anymore. Gusa ubusinyima muri ako gatsiko. There's only 3 ways to get out of a Hari gang. uburyo butatu bugukura mu gatsiko k'amabandi. Ni gereza iyo ufunzwe. Case you have a grandmother who kicks some sense into you. Cyangwa iyo bagukomerekeje cyangwa iyo nyogokuru wawe agukubisa akakubwira ati wacyane biva muri iyo micumi bugaruke mu rugo. We ni nyirakuru wamukubisa mukura mu dutsiko tw'amabandi. Hari urwana rero rukiri ruto rugashaka kwigira ikirara. Utangiye kunywa ibitabi rujya mu marigara n'ibiyoga. Do! Takare! Bakinnyi bane bafite akantu k'ubugome. Ako wa mujinga we. Mwari mu myitozo ikisiki. Do! Giye kurwana. Urebe. Mureke mwana uriye. Abakinnyi bakuru batangiye guhohotera umwana mu myitozo. Bibaho ishyamba n'ahantu ritaba ntujya wumva binase ngo bararogana ngo ngo yerera mukubisa ikiboro ngo mwivi hajyamo iki. A month? Bagwaye kwezi. That's not long. Ntabwo bagwaye igihe kinini. 6. Giye bamaye amezi 6 yo kugerageza. Tranmere Rovers before this. They signed. Ako mbere nabaga muri Tranmere Rovers. Yeah. And how's it going? Nezote. Early days. Baje kurya. It's Gavin Harris. Ni Gavin Harris. They just signed him for £8 million. Yaguzwe miliyoni 8 z'amayero. Hugh McGowan's 33 and Hugh McGowan afite imyaka 33. leg and not played for the first. Niyo mpamvu ubonaga kuvunira gufitiye ishyari yarashaje wari kugenda ava mu kazi. Kid on the block, son. Abize umukinnyi utangiye kugera muri 30 na biri kugenda ava mu kibuga. Hey. You know, most players are selfish. Abakinnyi benshi nanjye ndimo. Within themselves, they play to their bakina batirekuye neza. Their weaknesses. Kugira ngo batagaragaza intege nke zabo. The great players, the ones ariko umukinnyi w'umuhanga. Take risks because akoresha ubumenyi afite agakina uko abonye kose akirekura agakoresha ubwenge bwe. Yaba ari amadefu mukayabona yaba ari n'ibyo ashoboye mukabibona. They control the ball doesn't control. Abakinnyi b'abahanga bakontorora baro ntago ari bakontorora. Look at this. Reba bino. 2 jackets and a ball. Amajaketi abiri na baro nicyo kintu cyonyine ukeneye na. Hari ubukonje. Baza muri gym. Umwana arakora gym. Aba yimenyereye yirirwaga kugikwa, yirirwa terura, agakora ya myitozo akinira umurenge, bitandukanye n'aba bahashyi babyukira mu kibuga b'abagome. Barakaye. Bigaburira imiryango. Bakeneye amamodoka arenze yanakwica. To. Binazamura bimuvuna ariko uterura ibiro 5 ishyiraho ibiro 50 kahita umenya ko uwo muntu nimuhurira mu kibuge mabura zakwica nuko kwica nta mikino do hano hari n'undi mugenzi ariko nawe w'umujangwe ubona ko bameze kimwe nta gatege. I could show you the town. Ijoro naza kuzengurutsa umujyi nkakwereka. Go clubbing. Tukajya no muri club tukabyina. Women. Tukajya mu nzoga n'abagore. Umve umwana ukiri mu myitozo. Urebe ikintu kigiye gituma abakinnyi benshi bagaruka imyitozo yabananiye. Ahuye n'undi mukinnyi. How old do you have to be here? None sano bisaba imyaka ingahe kugira ngo umuntu ajye mu kabari? 11. Sha imyaka 11 utangira kunywa. Muri Amerika kwinjira mu kabari bisaba uje imyaka 21. Hano ni 18. Mu Bwongereza kirara shaka mu Bwongereza ngo n'umwana w'imyaka 11 se ko yemerewe kwitamo. Ko ndabeshya hano se ko nibuka ko mu rugo bansomyaga ufite nk'ine 3. Ngo utazabimbwa. Oh, listen Elvis, I'm with the club too, you know. Sasa yabonye cyamara bita Gavin ubaza binjira muri club. We nanjye dukina muri club imwe ntago tukuzi. Icyamamare ni wa mugenzi w'icyamamare yajenje. Yarebye wona muforomokazi. Nurse Hamison. Nasi Hamison.
Abonye icyamara ukuntu kinjira muri club ariko. Washa muri club. Oya. Aho ngaho harimo abanyamyiryo benshi. We're going to Spyglass. Twebwe twigire mu kabari ku kiranguzo kuri Rikastone wo hacu. Ibyo bintu by'amakarabu ntago tubyemera. Yakoze nanjye nikomeza. Atari kuri botike niyicareye ku gafuka k'umuceri n'abandi basaza bo muri karitsiye. Karabu. Ngo Gisenyi iminsi 3. Spain? I'm from Merseyside. Leigh, a Merseyside. What are you two doing? Bahise basohoka n'abakobwa harimo umwe muforomokazi. Umwana atangiye kujya mu Play for Newcastle. dukinira Newcastle. Baracyari mu isuzuma ariko bari kujya gutereta babeshya ngo barayikinira. Kandi itarabemerera. Bano baracyari muri reserve bubaritse. Well, as long as you're mired in mediocrity, pet, you're in with a chance. Mupfa kuba mutaragera mu ikipe neza ubu ngubu mufite amahirwe uvuze ngo iki? Don't become something you're not. Aravuze ngo nimuzahinduke nimumara kugera mu ikipe neza mutazahinduka mutari we. Kuva nagira n'ubuzima bwanjye bwarahindutse. Stay with a dad on a dole and a mum on a booze. And changes is fine with me. Yavuga ukuntu papa ababyeyi barabasinzi cyane ubu ngubu ngiye niyo nahinduka nabamindutse neza ntabaye nk'ababyeyi banjye. You had fungus behind a bit. We nabonye ku gikumwe cyawe cy'akaguru ufiteho ibibazo bikomeye. Cyarahengamye. Arwaye ibimeme. You must see the whole team. Ariko menya ikipe yose kubera umuforomo wayo warayibonye yambaye ubusa. No, I'm not going to ask who has the biggest. Ntabwo nshaka kubaza umukinnyi n'ubundi ufite uburebure bunini kurusha abandi. Who has the small? Ahubwo mbwira ni we mukinnyi wabonye mu bakinnyi dukinana mugufi ya kurusha abandi ubwo namwe murabyumva. Kuri ya muforomo ngo bose babona bambaye ubusa. Agiye kubavura. Umve. Do. Umyitozo. Mwana afata bara imanuka n'umutoza areba. Mwana afata bara afite utuntu akora. We pass. Pass baro wacana we. Mwana naga pass amanuka na bara. Pass wacana we. Barayinda bayimwaka. You passed the ball, man. Kuda pass mwana. Hey, Mel. We. Buretse. Munez. Come here. Wera nkubwire. Ibyo kwikubira baro biriya ntago bibaho. Hey, lads, over here. Come on, gather round. We mwese mujye ku ruhande. That's it. Umva. Give me 5 minutes. Memo mai minota 5 yonyine bo baganiriza. Umva. So, Rero. when I say go, Nivuga ngo genda. I want you to run. Ndagira ngo wirukanke uko ushoboye utsinde igitego. Yeah. Yego. Aragenda, wihita atera baro, umutoza. Come back. Imutanga yo datsinze igitego. Garuka. Babonye adapasa. Again. Nanone. Sore rukanka batera baro. Bebe. Iramusiga ijya mu izamu atari utsinze igitego. Aragaruka. What did you learn? Wiziki. That you can score from halfway. Ko ushobora gutsinda uri kure. Oya. That the ball can travel faster than Ko baro yagusiga ahubwo we ugenda gahoro bari kihuta. possible. Niyo mpamvu dupasanya kugira ngo baro yihute kuko utahagera vuba. Not a one-man show. Hano dukina turi ikipe dushyize hamwe. The show. It's more important than the one at the back. Niyo mpamvu izina ryanditse imbere kuri jeze riba riruta izina ryanditse inyuma kuri jeze. Ayo magambo muyumve cyane cyane abakinnyi. Ati tugomba gupasanya ntago dukina ari umuntu umwe. Ati niyo mpamvu izina ryanditse imbere riba riruta izina ryanditse inyuma. Nimba ubona Real Madrid izina Real Madrid ryanditse imbere. Uri kumva none izina wenda ry'umukinnyi Ronaldo n'urugero rikaba ryanditse inyuma. Ati izina ryanditse imbere riruta riri inyuma. Hari umukinnyi wamubonye afite ipompo wa wundi umwanga. Ipompo ya sima kandi yari yarabihishe. Ati izina riri imbere kuri jeze riba riruta riri inyuma. Newcastle United, only 3 games left this season. Newcastle ikaba isigaje imikino 3 yonyine muri iyi season. All the riches that goes with. Turemeze bite dore match yagiye kuba. Stop. Do. How's that possible? Bari bakinnye na Chelsea. Bakinnye na Chelsea. Lampard dore Lampard. Simuberetse. Lampard icyo gihe yari ameze nabi cyane dore Alan Shearer. Ameze nabi cyane. Urabe. Gavin Harris. Biranga. Urebe. Well, for all their possession, you have to say that Newcastle haven't yet created one. Ikigaragara Newcastle n'amahirwe n'amakira abone kuba yakwigaragaza neza. Aye, by a brilliant sense of position. Uriya muginga ntazi gukina. Afite icyo kibazo n'amafaranga twamuguze. He's playing hurt. Wabona yavunitse. Iriya ni hangofa babyaraye mu mayuga. Ariko zikabafana bose bo kwisa ari bamwe. Uriya muginga amafaranga twamuguze nta musore gutanga. Wabona yavunitse ngo reka iriya ni hangofa. Kwereka mu tubari nk'ibisanzwe hirya no hino ku isi match yabaye abahiye. Need is another injury. They've already got several walking out there. Katururi.
kicks with the far close to the corners. Wait a second, it's Gavin Harris. Ese Gavin Harris niwe basohoye wa mukinnyi yaguzwe menshi. Jewe icyamamare muransoye. Yego musore wa muginga. N'ubundi twamuguza y'ubusa yapfuye ubusa bagasanura bazi. Iyo bari gufana bafite umunwa na barugangura. Yeah. Katururi. Kigiye Newcastle yari imeze neza na Michael Owen ariyo bakinamo. Hey. Only 5 minutes left. Babom Song nabibuka. Though Chelsea still have the upper hand. Nanone Chelsea urabona ko ikiri hejuru yoboye. Do. Yeah. Igitego cyarinjiye uwo munsi. Patrick Kluivert ashyizemo igitego. Patrick Kluivert nawe muramuzi icyo gihe hit yari afite. Nawe yakiniye Newcastle kugira umenye ukuntu ikipe yari imeze neza. Ubu sinzi nimba ikimeze neza. Gusa icyo gihe yari ikabije. Yeah. Evening, Mr. Donnell. All right, sir. Arya JJ Okocha we ntiyakiniraga Newcastle. Yeah. Nyamaze. Katururi. Happy. Hey. Umwana yaje mu kibuga komeza kwitoza. Umutoza aramubona abona umwana afite amavuta. Umwana ageze hano. Abona kuri liste ya Rizafu. Yibona mu ikipe ya Rizafu bamaze kumwe bivuze ngo yarenze kweseya. Yatambutse yarenze isuzuma. Byaramurenze. Yagiye muri Rizafu. Rizafu ni ya kipe nyine biraho ikurikira ikipe nkuru. Ntabwo uri mu basimbura. Uri mu yindi kipe ariko ku buryo yagize ikibazo kiba. Wahituza utabara. Ariko ntabwo uri no mu basimbura b'ikipe ya mbere. Break the boss is me do well. Uzuru byabaye. Nagiye mu ikipe ya kabiri yese aza kumenyesha makuru wa muforomokazi. Mwana ukina Newcastle. Ewana nsinyira hano mu Bwongereza bakunda football ngo bayifata nk'idini umuntu aba yarakubisemo inda. Nsinyira hano mana ubwo ndabize ejo uzaburi icyamamare. Autograph soon, you know. Kuba bidatinze abantu bazajya gusaba autograph. I mean, what is your problem with football? Hari ikibazo ufitanye na football. I don't have a problem. Football nta kibazo nyifiteho. It's fame I have a problem with. Ahubwo ukwamamara nibyo mfite ikibazo. He was in a rock band. Papa wanjye yarimbaga muri band ya rock. Away. Would I know him? Aza gusiga ngiye na mama dufite imyaka 3 Anyway, the point is, some of the players remind me of Rero abakinnyi bamaze kuba ibyamamare banyibutsa papa. the nice, uncomplicated guys and the Igihe ubona ari abana beza abakinnyi. rich assholes who Kuba bidatinze babona amafaranga bakaba nk'ibigoryi bakaba basinzi bagata n'imiryango yabo. Numukobwa nicyo avuga ati byamamare byinshi niko bimera iyo bimaze kubona amafaranga n'ubwamamare. Why? What happened? My father never talks about it. Je papa wanje rero agare wansize narubwo ajya mbwira impamvu ahubwo mama yadutaye. Yari ari kumubwira ko papa yabutaye umusore narubwo ati none utwe ni mama wadutaye. Bura ntago ari abagabo bananiranye gusa n'abagore barananiranye kandi bo kwisi yose n'abagabo bo kwisi yose. Nta numwe bari mu bicyari mwiza. Love that game. Uriya mukino ndawukunda. Football ndayikunda ari kumwe n'abamuforomokazi. Sundays after church I'd play and all I hoped was a one-day football could be my whole life. Buri munsi yo najyaga ku cyumweru gusenga nasengaga Imana ngo Mana uzamfashe akazi nzakora mu buzima bwanjye azaba ari football. You have to ask the saints. Birakunda se iyo bisabye abatagatifu. Umwana n'umukatolike. Learning Tamil, Grandma. Yego kutamubwira. Contarme qué? Ambwira iki? Ni papa mu rugo. Me llamo Santiago. Santiago yampamagaye uyu munsi. Se le estaba muy feliz. Numvaga yishimye cyane. Tell him about the game. Mubwira ariko n'iby'umukino. Jugará mañana por la noche. Ejo afite umukino n'injoro bazakina. Serva. Azakinira reserve team. Ikipe ya reserve. Solo 3 semanas. Nyuma y'ibyumweru bitatu gusa agiye muri test. Bahise bamwemerera kuri yarenze test ubwo yabaye umukinnyi nyine. Porque tendría que Kamwana agiye nk'igisamba atansezeye. Urumva nabyita ibyo bintu by'amafuti bye ngo bya football. Iyo utaratangira gutahana agafuka k'umuceri. Baba bakikubaza ati se ikintu kireshya nkawe iri joro uvuye he bagutuka bakubwira nabi. Ariko sigarasiyo n'ibicero urebe se. So we're going to give him a run. Ubwo batangira bati ya miziki yanyuze ko burya courage sha. Tracking the number 8 is a slippery bugger. Bano batangira kubabwira uraza kuri ku 8. Jamie, I want you to slot in behind the 2 strikers. Umva weho ndaza gushaka inyuma y'abataka babiri. Get to playing football. Nimuze gupanika turi gukina football ni bisanzwe. Umutoza umusore ari muri reserve kandi uyu munsi afite match. Katururi umusore
akura ipompo iramucika abakinnyi bahita barayikandagira bagenzi atazana baryana lisite Aimable yise akandagira ipompo ye kandi kujya mu kibuga udafite ipompo ni ikibazo gikomeye wirwarira si mutabanje kwipompa katurore Newcastle Reserve game rero yahuje Man City ndetse na Newcastle bari bahuye na Manchester United ariko zombi ni reserve katurore bano barari umwana bamuye amahirwe bamurebe barebe icyo ashoboye mu myitozo ho yaraba konfirimye pe bamugeje no muri match ya mbere iyo match ya mbere ateye umwana afata baro nta myuka afite atipompye arwaye asima ntago yipompye yo What's wrong? Ura musore afite ikihe kibazo n'umutozo wo mu ikipe nkuru sinzi dore guseba hano hari abana bari kumyuka koko bibisimba ukazana imikino ngo nago wipompye ngo ufite agahaha gato turore mwana arwaye asima ntagihaha biranga dore abana ba mani bagenzi batangira kumukubita inkokora yagasani sora afata baro nta stamina ura nawe ni umukinnyi we kandi yaraye mu bakobwa n'inzoga katururi umeze neza katururi biriya tweretse birahagije pe bari bamugira iki dore undi mwashyi ukuntu itahagurukaga aza musimbure ubonye siko agahagurukanye dore umwirabura uba waravuye muri Afurika afite ubugome iyo afashe iyo baro ndanayimena hari nta mikino ibihari mu nceri aba ari akazi kinjiza amafaranga menshi football yizi mu Bwongereza ndetse no ku isi yose nta mikino ibihari kuzana umuteto nawe yarebye abatoza ubona arabatengushye ara ntago wabarenganye nta kintu wakongera no kuza usaba uvuga yo What's the matter, you hurt? Ikibazo cyakomeretse. Been out in the town. Nasohotse umujyi niyo mpamvu mva kubeshya. Is there something you want to tell me, son? Haba hari ikintu ushaka kumbwira musore ufite ikihe kibazo? Nanone kuvuga ngo urwaye asima menya bishobora kuba ikibazo. Okay. Sawa. I don't know, Sandy. Simbizi Sandy. You've got the skill. Ndabizi ufite ubwenge pe n'ubushobozi. Maybe you don't have the pace or the stamina for the English game. Icyubura no kwiyumvamo cyangwa se ukaba nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'Ubwongereza. Fata itike usubire Los Angeles. Muri uyu mukinnyi ashobora kuba rwose afite stamina zo gukina shampiyona yo mu Rwanda ari uwa mbere. Wamukubita muri shampiyona y'Ubwongereza ukagira ngo ni nagapeti k'imyaka 2. Ati nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'Ubwongereza. Shampiyona yo mu Butaliyani muzi stamina yasabaga. Biterwa n'ahantu ugeze ibintu birahinduka uzarebe muri Espagne shampiyona yabo La Liga iko bayita. Rosie, it's for you. Rosie, hano hari umushyitsi wawe yaje kuri umukobwa. God, Mama, I'm a wreck. Mama ko nasaga nabise. Yaje gusura umuforomokazi amusezere. Yamaze kuzinga no gusubira iwabo. Niyo turuka Los Angeles yego. Thank you. Ni mama w'umuforomo. No, thank you. I went there when my husband's band was on tour. Wanje akiri umuhanzi twigeze kuza muri tour muri Amerika ko aririmba sha. Riot House in those days. Yeah, friends at the week. Nta muntu mwari mugiye gura wamviriye kuri sheri. Nta mpamvu nyirukansa ariko. Nice to meet you, Santiago. Kiza gura nawe Santiago ari gisanga umumama ari umupfakazi nawe ashaka umuhungu w'umukobwa we Dodo. Love that name. Bego umuhungu ufite izina nakunze. Mama agenda mvira kuri sheri. Yamusanga iyo witwaye neza usigaye sasta bagutekera inkoko ninjoro karya umushwi do At the physical. Sorry yaje hano. I have asthma. Nugwaye asima narakubeshye. You told them. Wabibwiye abo mu ikipe. Wouldn't have given me a try. Ntago bari kwemera konja no kugeragezwa. Too late. Wabibwiye se narakererewe. They fired me. Banyirukanye. Oh, son. Hariya muri biriya bihugu na mikino bagira uzanye imiteto babona udashoboye barakwirukana. Hari abandi bana uri gukina n'akazi kandi bashaka kugakora neza ngo bakanoze. Cyano nje kugusezera. Banyirukanye. Tomorrow. Uragiye nzagenda ejo. So soon? Siniki kikwihutisha. Oh, here if I'm not in the team. Ntago mbarizwa muri iriya kipe. You can find another team. Ariko washaka n'indi kipe ntago ari Newcastle gusa. It was just
dumb to think I could make this. Ibi byose nari ikigoryi gutekereza ko nshobora kuba icyamamare muri football. Ntago nakabaye naravuye mu rugo. Umwana. Yo. My grandma. Nyogokuru wanjye ndamutengushye. This happens. Uzi gusiga mu rugo basezengugiye gukora ibintu birenze bakwizeremo bavuga ati umwana wacu uzatwika. Bakabona ugarutse n'urutwe. Bomva utanataye isoni zirakwica. Umwana ari kuvuga ati ubunyogokuru nzamubwira iki. Yagurishije agasambu. Aho no mwana. Agatike kamugeza mu Bwongereza. Baturore. We hardly know each other. We ntabwo turamenyana neza kumenyana se n'ibiki. Tuzeraye. Dodoro undi se wakwirirwa muri bukambwira gute kuzatsinda match. Si yaraye mu maninja. Dore ikindi cyamamare. Uyu we bamuguza amamiliyoni menshi we ni icyamamare n'umustar. Kandi ntabwo bakugura amafaranga gutyo udafite impano cyangwa utarenze. Uvuze ngo abarenze. Dore ahantu yaraye. Abastari muri football na maninja we. Burya si mu Rwanda gusa. Bya bintu ni mpuzamahanga. Uwaroza abakinnyi. Do abasobanuzi abo barenganyije. Ibyo ba Junior se batunaniye. Kabandi baritonda n'abasavimbi b'indaya. Ko njyewe ikintu ukuri. Musore yaraye mu maninja. Uyu munsi nukujya gufata indege. Yafashe taxi voiture. Dore umustari yaraye mu ndaya. Yaraye mu ndaya. Uyu we ni icyamamare. Ahita ashyira agafima abafana batanamumenya. Kari we waraye mu maninja. Ahita atama akagofero yijijishe. Batamenya kari icyamamare. We suye cyamamarira oya. Iweho. Cyakoze uri umwanda pe ukina nabo bushize yakinnye nayo baranamusimbuza. Hariya n'umukecuru ungana gute mu Bwongereza bazumukinnyi. Abazumukinnyi uko football yabaye nk'amadini. Ageze hano asanga bamwibye ipine. Yewe uri kuryamana n'uriya mugore. Agare wa mbere uryamanye na bari abakobwa. Umva ibyana muri karitsiye biba bimuza umukino. Paradise Taxis. Iyi ni Paradise Taxi tubafashe ikintu kumva za Yego Cab. This is Gavin Harris. Uyu ni Gavin Harris muvugana. Clint Eastwood. Nanjye ndi Clint Eastwood ukina filime. I'm serious. Umva ndakomeje. It's me. Yemeye taxi njyana muri Toronto ku kibuga cya football. Anywhere near Blake Law. Waba uri hafi ya Blake Law? Why? Kubera iki ni taxi? Harris is stuck on the icyamare bita Gavin Harris igikeneye taxi voiture by'utiro. Yari ifite undi mugenzi. man. Uwo mugenzi mureke. Mustari muri football niwe wa mbere uduha ibyishimo. Urabizi? Celebrity in peril. Hari icyamamare cyakererewe ku kibuga cy'umukinnyi w'umupira w'amaguru. Weho urihangana. Iyo bigenze gutyo mu Bwongereza umustari wa football ahabwa serivisi mbere y'undi muturage. That kid from LA, yeah? Wese nabo wavuye muri Los Angeles dukina mu ikipe imwe sha. Naringiye kuri station kubera iki? Screwed up. Nangije amahirwe yanjye. Tugenda ubinganiriza tujye ku kibuga niho bagiye kungeza. Bahise binjira mu modoka. Ikintu cya mbere umustari niwe babanje kudepoza uri barabamujyana nyuma n'umusivili. Baje baganira mu modoka. You're Gavin Harris. Gavin Harris we. You shite. Cyakoze uri umwanda pe usigaye ukina nabi. Ara barabikubwira iyo wababaje abafana babahuriga banakwica. Mr. Dornell. Mu byubahiro byawe. You're making a big mistake if you let this lad go. Uyu mwana ni mumwirukana muramukoze kosa. With him I've played. Twarakinanye. I can see he's got it. So can all of you. Uyu mwana ni umuhanga mwarika kumwirukana uyu ni icyamamare atangiye kuvugira umwana. He's better than you. Urashaka kuvuga ko akurenze se? Arakurusha. Well. Umva. Yaje kumusabira imbabazi. League. Uyu mwana ntagaragera ku rwego rwanjye. Was he lost his inhaler? Ubushize yabuze inhaler ye yiwe. Ya yindi bipompa nyine ifura asima ifasha asima. Urwaye asima? Yes sir, but I tried it. Nari narabibahishe. Lying is a problem. Kubeshya nicyo kibazo. It's not. No kurwara asima si ikibazo. It's medication. Tugira imiti myinshi twaguha abaganga ibyo si ikibazo iyo ndwara twara biduhisha. I don't have a doctor. Aho nakinaga na muganga twagiraga pe. Uyu mwana bamenye impamvu muri match yitwaye nabi kandi mu myitozo yitwara neza coach yaramenye ko ari umwana yari yarwaye asima. If you give me the chance. Umpaye andi mahirwe amwe. You think you deserve it? Urakeka ko yakwiriye cyane. Ndayakwiriye ayo mahirwe. Mpandi mahirwe mfite pompo yanjye cyangwa mwambaye iyo miti ya asima wereka utuntu nikorera. Sawa. See the dog. Tell him about you. Genda mbere na mbere banzure umuganga umubwire aho ubabara naho uribwa ejo uzaze mu myitozo.
wabonye ukuntu Imana ikora ibintu byayo. Imana ikora ibintu byayo ku buryo ihita ifata nk'umuntu waraye mu nda nkuriya mukahita muhura imodoka ye bayo byagize ikibazo ugasanga umuntu kuko ari umustar agiye kuvuga ku mutoza. Umustar aragenda ku mutoza akavuga rikijyana. You did. Wabera n'ubwa mbere ukoze igikorwa cyiza. Do what I can. Narindi kugerageza gufasha umwana. Umutoza nawe yishimye kubona umukinnyi byibura asabira mugenzi w'imbabazi ati mumufashe. Bigaragaza ko mu kibuga ari Messi nziza. None kuki watinze muri myitozo? Kabambaye iyo myenda yaraye mu maninja. None abakinnyi bafite impano shahu n'amaninja. Biragendana. Cyangwa abantu bafite impano na discipline itari nyinshi bikunze kugendana. Harokokamo bake nyine nkanjye n'abandi mbarwa. Do mwana siba mukubise imiti nibamuhaye imiti bakamukoraho rikaka. Dore umwana utuntu tw'utumanyeri atangiye batangiye kumutega. Rebe Santi bamwita Santi cya Santiago. Rebe umwana ari hano none indwara yarayivuze undi ngo ntiwakira indwara utayirasa. Do turamakwa kwaje umwana fira atangira kuziganyeganyeza barikanga. Yes babandi bamwangaga batangira kumukunda mu ikipe. Iyi kipe yihesha intsinzi ntabwo abandi bakinnyi bakwanga ariko abona uridebe. Dore abashaka kuvuna umwana uyu nawe arabavuna. Abavunaga umwana ahubwo batangiye gukubita abakubitaga umwana. Umusa muginga umva niwongere bamukubita umuhondo. Wenga amaze gukura afite taranituru. Umusa ntiyagira umuginga wongera kukuvuna ukuvuna nanjye muvuna. Umuntu wakwangaga iyo urenze atangira kugufana. Urari mushiki wanjye ngakeka ko usa na Antonio Banderas. Urebe nta mikini hari none bamaze kumwemerera muri reserve bongeye kumusubizamo. Urumva nta kuryama. Mwana asigaye yambara utujeze dusa neza. Wakinishaga ikibonde baje gukina na Middlesbrough. Urebe indi match yarabaye ya reserve. Mwana afite ikintu bita kwa torore n'utuntu. Mama we mfite ukuntu yita ku makare kuri shot kandi abatoza babareba. Umwana amaze kwisanzura afite defo yo kwita terura baro vuba yihutana mu kibuga kugira ngo bagire fast batema n'utundi. Abonye Okay. I can't see her. bidatinze yagiye gufata wa mukobwa rero ko dufaranga twatangiye kuboneka. Yaragiye azana wa muforomokazi yamufunze amaso. Dore inza mwinjije bana yanjye. Amazing. Inzu ntago isanzwe. Can you believe this? Wabyizera? A month ago, I Ukwezi gushize went to the city. naragusezeye ngiye gusezera n'uyu mugingo nsubira iwacu. Contract. None uyu munsi bamaye kontara ubundi guhemberwa ku giti. How can you afford it though? Iyo parito maso yisibona gute kari bakigwa kontara. Kumbe acumbikiwe ari kubana n'umukinnyi mukuru. My friend. Suza inshuti yanjye. No. Biti. Do. I didn't say you could bring women here. Kuba tubana sinakwemereye kujya uzana abakobwa iwanjye. Sorry, Chilag. Iyo nibwo akibona kontara ntaratangira guhembwa. Just kidding. Oya nakinaga. Uyu nawe abazana abakobwa benshi ntabwo yaraburiza inigizanye umukobwa. Waba yarabigize. Oh. Do. Take away Reba pizza. his niggas. Reba n'amasiti y'abakobwa. Brought his lifestyle. Ubuzima bw'uyu mukinnyi wahita ububona utabanje gushishoza pe kare. Yigeze gutabara agatafari kanjye banyirukanye. Ndamwubaha. Professionals. Football is our life. Ubu football niyo buzima bwacu. Niyo buzima bwacu. Niko kazi ubundi ugomba kuba uri mu kazi kavuga ati ni hano bigomba kubera. Mba akazi warigeze ukajya mu gafero ukabona uri kurya ku duceri. Aho hantu nyine ubwo niyo gahunda ugomba kuhakura igishoro. Umwana ati football niyo buzima bwanjye. Ndi football n'imiziki birabe bora ukuntu nabonye bijya bigenda bigabanuka ugasanga habamo no kuzima. Kariyeri karangira niyo mpamvu amafaranga mwa mugomba kuyafata neza mwabakinnyi. Gusa muri mutubari mu bakobwa aho kugura abonema 2000 ngufe muri tize wicare mu rugo urebe match wirinda manini. The manager already knows this and doesn't say anything. Dore wa mu manager uyu nguye bari umukomisiyoneri w'abakinnyi bareba umukinnyi mushakira abo yamamaza mushakira amakipe ari akurino. A minute now. Yeah. Gav. Dole Harris Gavin. Hey, listen, what's cool and hangs up? All right. Baby. Come on, Paige. Look at you, crispy, mate. How are you? Yo, bimeze bite musaza? Santi. Suza Santi. It's going good, mate. Then. Prepare for the reserve Saturday. Uyu musore ari gukina muri reserve. Hey. Baby. Bakwereka muri iryo joro. Barasotse baza mu tubari. Barebe wagwan.
Hello. Hello. See, you got your contract sorted. Kontra yawe se wayihaye indi. Do you mind if I ask actually who handled that for? Iyo kontra uze kuyimpa gusinyire ngubere manager wawe cyangwa umu agent wawe. Works in a garage, bro. Wowe wayihaye akora mu garage ura nagarenze. Yeah, he said no, don't get me wrong. Umva ntunyumve nabi. He used to be an absolute. Nawe yahoze ari umukinnyi. Wa mugabo wamwakiriye. About marketability. Ariko ibintu bya marketability ntabyazi bya marketing. Nta kintu abiziho. Azi si iki kubyerekeranye na endorsement z'abakinnyi. Cyangwa gushakira abantu wamamariza benshi za Nike zaki. Hakurebera noneho n'utuntu birebe iyo kontra yawe uyimi. Kandi mbere ntiyashakaga kumuha amahirwe. We. Mubyine nkwicayeho se. He's a salsa man. Oya uyabyina salisa. Thank you. Oya urakoze. Maninja nayashaka bano bamaze kubona amafaranga aho birirwa mu maninja. Baba bahembwa amafaranga menshi ashobora no kubashuka baba ari abana. Abakinnyi benshi uziko bakiri bato. Kandi ahemberwa ku gitiyo. Rigera amafaranga ushobora gusanga nyina mujyanye mu mico mibi. Asiko nge nyafite ndi umwana ko ntajya njya mu mico mibi. Aya niko baba bameze, niko baba bararezwe. Nabi. Yi. Ese ngiye nabwiye ntago kigikira imico mibi pe. Ikintu cy'igikinnyi cyagakinnye kigahesha igihugu iki. Santiago. Bro, what's going on? Bimeze bite bro? Murumuna we. Hey Papa. Papa, ndikuvuga na Santiago. Contigo. Arashaka kuvugisha. Reka no estoy. Mubwire ko ntahari. Va ku kigori. Cyo cyana ngo cyagiye mu bintu by'imipira ntazi ibyo ari byo. Papa nagashaka kuvugisha. Ndabyumva. No problem, man. Nta kibazo urumva kuva mu rugo ugiye hari uturimo cyangwa amashuri usize. Bakumva ngo wagiye mu bintu by'imiziki cyangwa by'imipira cyangwa by'ibiki. Harukuru batabyumva neza. Keep me out, then ship him bagged. Bavuga ati umwana yigeze ikirana no kumuvugisha. Yana sigaza muri tize yambaye utujeze twiza cyane. Twavuye muri Hopline Sport. I just saw the reserve list. Bonye list yari zafu ko nibonyeho. I didn't even make the bench. Nanze no kunshyira kuri bench kweri mwanyirukanye biti. I play where you tell me to play. Ninaho mbwiye. How you tell me. Icumbwe ukora ndagikora. Ntago twagukuye mu ikipe yari zafu. What are you talking? Ahubwo ntago kiri kuri list yari zafu. Playing with that lot. Ejo irondere ku cyumweru uzakina mu ikipe y'abakuru. Mama we nagakiri muri reserve. Santiago. Santia. What you in? Utegereje iki mwana? Faye wa muginga wageze mu ikipe y'abantu bakuru babanzamo. Avuye muri reserve. Wahita nk'ikiciro cya kabiri cya buri kipe bahise bamutegera indege bavuye muri Newcastle bahita berekeza hehe akenshi ubusanga ari imijyi bagirondere mu Bwongereza afite match kandi mu ikipe y'abakuru abakuru nibavuga abakuru yumva mani yumve muri Manchester United igira reserve rero ntago ari abantu baba bari kuri bench nibara kandi gakipe twakwita nka ka kabiri kayo habaye ikibazo cyangwa se no bagenda bajonjora abana bari kwitwara neza babazana mu nkuru umwana nyuma y'ukwezi kutarenga amezi abiri yaramaze kugera mu ikipe nkuru But it won't be itself. Liverpool are breathing down their neck. Agiye gukina na Liverpool kandi Liverpool yasase ngibamereye nabi cyane. Look to the Newcastle. Isanga Newcastle yinjiye mu kibuga. Injury problems. Abakinnyi bafite imvune. Substitutes Santiago Munez. Is basimbora ndikubona mu yitwa Santiago Munez. Yes, and atari wa mugabo wamugiriye icyizere ya Jean. Park in Los Angeles by Glenn Ford. Glenn Ford ngo numwana yikuriye muri He's been turning some muri Los Angeles performances in the reserves. Mwana twagiye tubona imyitwarire muri reserve ko yakinaga. Barakwereka no muri Amerika dore tubari. No mu Rwanda uziko ikipe yawe yakinnye twese tuba twaguza amajeze muri Hopline Sport twagiye gufana amakipe yacu. Barakwereka papa yinjiye mu kabaraje kwinywera byaravuye ku ishansiye avuye gukupa asanga abafana ba Newcastle bari mu kabari nagira ngo filime wa mukobwa bakundana aribye amasaha y'umupira arageze reka nje kureba shari wanje uyu munsi hari match abakobwa nawe urabazi y'abagabo baba bakina football muyango se hari match ya mucika. A lot better if we come away with 3 points. Mane dufashe tubona amanota 3 rwose Newcastle. Rebe filime bahuye na Liverpool. Liverpool dore abakinnyi ba Liverpool icyo gihe Newcastle bari bariho. Rebe mwana fata baro. Ni Gavin Harris umuhanga cyane nubwo yirirwa mu bakobwa. Kubita pass hari. Subiza pass. Urebe. Do. Biranga hanze. Muzaje zanabona match iri kuba yari ku ishansi wa mupapa uvuga ngo umwana wanjye yambereye imbwa ageze mu kabari Elias yakipe u Rwanda rwangira rwambwiye ngo rugiye gukinamo we urebe teri shot mwakora
abakinnyi bamukubise inkokora itara bararimena we ni rouge we hano umutuku arbitre kadasifu Munez coach isamagara Munez going on? Injira mu kibuga dore ubwoba ngo buramwica. The circumstances, I don't think he's got much choice, and it is now quite a day. Umwana mutonya ndabona ari ugiye kwinjira mu kibuga Katururi. Aya ni amahirwe Munezi yarinjiye izina rye bararikamera iyo bagiye gusimbuza noneho abantu bose baba babibona dore sheri we yari yishimye sheri wanjye agiye mu kibuga Munezi uriya nindi dore muze uriya ni umwana wanjye wumve baramureba uriya ni umwana wanjye Di Papa Santiago natsinda turakugurira inzoga muze nta no kuhagarara mu kabari kandi warabyaye umwana ukinira ikipe yacu batangira kubaha umuzehe muri karitsiye no kumugurira amabyeri ati muze ntugahagarare mu kabari ufite umwana ukinira ikipe nk'iriya umwana atangiye guhesha icyubahiro papa we batanari kumwe papa utaramugiriye icyizere umwana yinjiye mu kibuga Katurori dore uwamugiriye icyizere nawe biramurenga uyu mwana ntansebye ubwa mbere ageze mu mukino w'abariseri bahembwa amamiliyari n'amamiliyari b'ibisimba b'ibikoko banakwica nta mikino bagira umwana atangira kubanyuranyuramo Nyagasani dore umwana utuntu tw'utumanye umwana yaramanutse bamutegera mu rubuga rw'amahina penaliti iriya ni penaliti we umwana wanjye bimuvuna muduhe penaliti yacu dore muze ukuntu atangiye gufana umwana we yewe umwana wawe niwe wabyaye sha abandi babyaye imbobo Nyagasani uriya mwana karenze penaliti bahise bayikubita icyamamare penaliti bayihaye icyamamare cyaguzwe mu miliyoni menshi Gitaris Gavin umuntu niyo yaba ari ikirara cyangwa ngo amayoga agira gute ariko hari impamvu biraguzwe amafaranga rutaya abandi baba barusha Imana bamukubise penaliti bari uyitera bebe filime we nimwe Sanseniki Nyagasani muze dore ngarafana bikamurenga ikipe y'umwana wanjye iratsinze abantu byarabarenze umusore niwe uhesheje ikipe insinzi yaracenze mpaka ageze ku izamu baramutega muze baguye icyo kunywa guhera uyu munsi wana niwe wabyaye ubundi muze dore ibyishimo ngo biramurenga utaremera ngo umwana uvuga ati naragendesheje ntago nabyaye atangiye kunywa iz'ubuntu yaca ahantu bakamwubaha turure niko bigenda hari igihe umubyeyi aguca intege zo gukora ikintu ku buryo noneho wamara kugikora neza yagera ahantu akanavuga ngo niwe mama wawe cyangwa papa wawe bakavuga ati wibeshye uriya wamubyara kiriya cyamamare umwana yaje hano Katururi coach iriya penaliti bayitsinda watekereje iki The goal? Notice the other two players in a better wakabaye wibutse ko ubwo wacengaga cyane ujya kugera ku izamu wa kigoryi iruhande rwe hari abandi bakinnyi kuki utabapashe umutoza we ntagareba ngo mwatsinze areba nandi makosa yabereyemo urabizi ikipe nawe yitsinze ikintu gikurikira abakinnyi bashyiramo udusuti akaba kantu k'akarori hano makipe bayinjije amafaranga menshi dore ngaha habereye ikirori mani wakinnye neza abantu bose babibonye yari hano akubitana na David Beckham bita Santiago Félicitations wakinnye neza sha yakubitanye na David Beckham My whole family are mad. Famille yanjye yose ifana Real Madrid na nyogokuru wanjye aragukunda David Beckham You'll be there one day. nukomeza gukina ukuntu abonye ukina uzagera ku rwego nk'urwacu ngo ni David Beckham Nyagasani umwana yikanga batangiye guhura n'abasitari nka Beckham akabona baramuzi aza hano kuri Gavis uzi umuntu muyana uzi icyamare muyana cyo agiye kuvuga ngo ahwena na Beckham abona Zinedine Zidane abona Raúl González yikangamo Nyagasani biramurenga urakora iki kumwe n'uyu muntu Él es el del coche. ukari ufite imodoka niwe marifti umwana bamumenye Zidane ukuntu amureba ubona abasitari bo ku rundi rwego twebwe turagiye mukomeze mugire ibihe byiza Zidane ahita caho Raúl González caho baby Over shooting a commercial. Mucho dinero. bano baje gushutinga commercial cyangwa se amapublicité amavideo y'amapublicité bakorera amafaranga menshi cyane wumvishe ko babatinya ariko uyu n'umujyi wanjye mwana ngeno mwere kandi tujya kurira show umusore bahita bamuzamukana hano yagiye kurya show atangiye kujya ajya mu mashagahura n'abandi bakinnyi bari ku rwego ruhambaye nk'umusobanuzi ukizamuka yahuye na Rocket tumwira ngo Rocket none isubu koko hati bizaza kandi noneho irindi banga nabibira umusobanuzi wese uzi kufana abafana Rocky urwo rwego nabigejejeho ngo baramujyana mu maninja
Shame on us. dore ngo baramujyana mu ndaya abakinnyi nawe urabazi tangira no kumufotora ari mu maninja umwana muto umusore ugikina utangiye kwatwika abantu batangiye kuvuga ngo biriko biraza ahise ajya mu bakobwa n'inzoga icyo gihe umenya ko birangiye hano umugore wa Harris Gavin yarazamutse abona bari mu bakobwa abakinnyi n'abakobwa ariko si bose ubona ko nka Faustin ntabibamo akimenyi nakabakinnyi hafi ya bose bo mu Rwanda bagura abonema ntago ibyo babibamo yaje kugana n'umugore Gavin think I have one. Jenyeka ko ari umukobwa mfite ubudukundana I really like. Numva ko nakunze uwo mukobwa n'umunyamahirwe uyu mugore Gavin yabonye umusore b'abakobwa yise bavamo nta numwe yiteje aza ku ruhande wewe sura mugabo wa Gavin mwahuriye ni mu birori nk'ibi ariko bari kumwe n'ubundi abantu bameze gutya those models, footballers. abari kumwe n'abamodo abaki Don't tell him I've gone. ntumubwire ko nagiye uyu mukobwa yaravuze ati weho byibura umukobwa mukundana afite amahirwe ntago umeze nk'abandi bakinnyi kuba ufite hiti ukaba utajya kwiyandarika wifitiye umukobwa umwe ukunda mu gitondo ibinyamakuru byo mu Bwongereza abapaparazi nawe There's nothing to explain, sir. nta kintu nagusobanurira muyobozi People falling. ni ibirori nisanzemo mbona abantu basaze bamfotoreramo You're an ambassador for this club. aho ugiye wose wamukinnyi uba ugomba kumenya ko uri ambasaderi w'ikipe yacu Tell to this iyo batangiye gufotora mu mico nk'iyi ngiyi uri gusebya ikipe yacu ikipe ikinamo abasinzi There are 2 Newcastle players. kigaragara ngo hari abandi bakinnyi babiri ba Newcastle mwari muri kumwe ni bandi Tell you that, sir. ntago nabakubwira You want to. ntago uri bubambwire mbwira abandi bakinnyi babiri mwari muri kumwe muri ubu burayi ntago nabakubwira ntago ndi bubavuga Boss, hey. yese ajya kurana wa mukobwa asa nkaho atereta ashaka kugusobanurira ibyira foto wabonye mu kinyamakuru And you haven't seen it? ntago wabibonye Showed it to her. nayimweretse mu kinyamakuru Party that. nabonye kira Does his tits feel? ari amabere yarayanyoye bari abakobwa ahagaze kuri yumva igisaza we About it, okay? I'm busy. ndahuze Your friend Jamie while you're here. genda urebe inshuti yawe Jamie Examination room B. mu cyumba cya examen muri B jewe ndeka naje kwisona ngira foto wabonye uko wayibonye sikiri Hey. we Santi. dore wa mugenzi we bazanye What happened, man? batangiranye baziranye nawe Off in a reserve game. twari turi mu myitozo ya reserve game Let me here for an MRI scan. ndakomereka mu ivi banyohereje ngo nce muri MRI dore ifu ukuntu ryabaye nyagasani When it happened. wabonye bakinnyi muri kureba ino filimi Tell. kubitana n'imvune kariyeri yawe I reckon I might have to skip them salsa lessons. sinzi ko ya masomo yo kubyina salsa bari kuzanyigisha nzaba nkiyizi katurure ivi barihindukije kibuga habamo imvune murabizi nanjye yaro agakipe nyinamo buri dimanche n'aba BGC ariko igihe ntahana kavune cyangwa iyo ntavunitse navurinye nka batanu I don't know what. ga element ncaho nkandagira ndibata Just tell me, can he play again? bwira urabona azongera gukina Not if he wants to walk, no. ati no kugenda bishobora kuzagorana usibye no kongera gukina ushobora guhura n'imvune imwe kariyeri yose ikabirarangiye Hey. yaratashye Thanks for covering for me. mwana wakoze kutandega ku mutoza yamuhishiriye We're even, okay? I don't know you no more. Utaha ntago nzongera kugwishira niwe wari mujyanye mu birori okay basigaye babana mu nzu You have your life, man. mwana uri kwangiza ubuzima bwawe Christina. uriya mukobwa witwa Christina ni ko wamubuze Why? Because she can stand your asshole friends. ntago azakomeza kwihanganira ziriya nshuti zawe tuzi ibigoryi mwirirwa mu mayoga n'abakobwa Bruno sold it. ya mafoto Bruto yadufotoye yayagurishije hari no kuvuga ngo hanze haba abantu baba freelance abafotora amafoto ku buryo ahita agenda nk'ifoto yafotoye abastari bari mu bakobwa akahita yishyira ikinyamakuru ati murampa ngahe ikinyamakuru kigacuruza ati wadufotoye nubwo twari kumwe yayagurishije amafoto Jamie, and it can happen to any of us just like that. ibyabaye kuri uriya musore wavunitse natwe byatubaho tugomba kuba seriye tugakora akazi turi seriye anytime natwe twavunika niko bigenda kandi koko nta kintu gihoraho niyo mpamvu ahantu hose ubonye ushobora gukura amafaranga yahakure nk'igisambo nimba ari no mu kazi kuko anytime ushobora gushiduka ku kazi katagikomeje nta n'ikintu kizima wakuyemo
ibyo ari kumubwira ati tugomba kuba seriye ubonye ko Jamie yavunitse natwe akanya kare kose dushobora kuvunika tuvera tugaruke ku ishansi ye nuko umwana ntago arinjiza amafaranga menshi ngahindura ubuzima bw'iwabo iwabo baracyakora akazi ko gukupa kupa papa ari he ariko uyu ni wa murumuna urebye bona hano tengo hambre, vamos. Aquí a la esquina hay un restaurancillo ahí. Yo. Come on, Dad, let's go. Papa, ngwino tugende wana. Dad. Muze bavuga ngo eri gukora amatiyo. Gafunga amatiyo. Muze hari hasi. Muze hari hasi. Wake up, Dad. Dad. Papa kanguka. Gasani muze yapfuye ari gukora amatiyo yari n'umuporomberi sore baramubwira I meant to come over and explain about that thing. Ashaka kuza gusobanura ibyo wabonye mu kinyamakuru ntago ari ari telefone nakiri ivuye Los Angeles Telephone your grandmother. Gendo hamagara nyogokuru wawe muvuga bahise bahamagara umwana yakiriye telefone itari nziza wa mu agent we katurore umwana yicaye hasi ararira byagenze bite bandi bakinnyi bave yabaye iki papa we Heart attack yafashwe n'umutima It's going to be all right. araza gukira dead yapfuye abangaga umwana batangiye kumukunda dore bano bose bamuvunaga kizi papa we yapfuye umwana yarababaye papa apfuye atabonye umwana habera kaga yararebye umukino w'umwe gusa Oh, it's okay, man. Yo. Thanks for everything. Warakoze kubwa buri kimwe yese afata indege. Subiri wabaje kureba wagwana. Tururi. Ko champion imikino yari isigaye ibiri no kuyihagarika gutyo. Nana. Afata itike y'indege aje muri Amerika. There you go. Brilliant. Thank you. Yo. Hey, boss. Can I have a word? Kwaganira. Umutozi. Yego. Listen, I was the other bloke in that picture. Ninjye wari uri muri iriya foto yindi ndi kumwe n'uriya musore. I thought you should know. Numva gukwiye kubimenya. It was me that dragged Santi's ass. Santiago ninjye wamujyanye muri biriya birori n'abakobwa bakamufotora ntago we ajya bijyamo. Good lad. N'umwana mwiza. Full responsibility. Amakosa yose ndayemera wararengana. Nuko bamufotoreye mu bakobwa ariko si umwana mubi. bank accounts but still boys. Niyo mwamufite amafaranga menshi muracyari abana bato bacu. You anymore. Sibyo. How old? Haryo ufite imyaka ingahe? 28. 28. 29 I think. 29. Yeah. Harabura gato. The young players should be Abakinnyi bato. for an example. Nagakwiye kubaho urugero mwe bakuru mufite n'amafaranga mu barusha n'imyaka. Sibyo. Yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga. I hear what you're saying, boss. Ibyo uvuga ndabyumva boss. And Kandi you're not the first person to say ntabwo it. ari we muntu wa mbere wundi ubimbwiye n'uriya mwana yarabimubwiye ejo amubwira ati tubisiriye dukora akazi. Uriya mwana agira n'abakinnyi bakuru inama. Umutoza ati mwe bakinnyi bakuru muri kunyumva. Ati abana baza babafana bafatiraho icyitegererezo. Bamukwiye kubabera urugero rwiza. Yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga. Ibyo umwana bavuga turiya muntu. Ni intwari koko ndamufana n'uwa fresh. Umwana yicaye ku kibuga. Buriya nanjye mugasobanuye imbaho urugero rwiza no hanze yagasobanuye twawe ukabona ndacyafite rwa rugero rwiza. Ndindakemwa mu mico no mu myifatire. Pronto. Umwana yicaye hano ku kibuga cy'indege atangira kwibuka bwa mbere. Bamucora para asiga icyo gipiruze wana. Apoye ibintu bya football ntiyabyemeraga. Umwana yicaye ku kibuga cy'indege. Ariko byibuka byose. Aruwaje. Sir, Yakubaho. we're boarding now. Abantu bari kwinjira mu ndege. Ya boarding now. Umusore by'indege ugira ngo ntiyabiretse akagaruka. Byo kujya gushyingura sara biretse aragarutse. Nonde papa ne yakondaga football. What are you doing here? Urakora icyo? Why aren't you on the plane? Utafashe indege.
I'm sitting in the airport nicaye ku kibuga cy'indege and I think to myself, nitekerezaho at least now I have an excuse. ndavuga ni byibura ubu mfite urwitwazo rutajya kumushyingura. And everybody else, why things didn't work out. Ibaza abantu bavuze ngo impamvu ntateye imbere muri football ngo ndangize shampiyona. I had to come home. ngo nuko papa yari yapfuye ngo ngasubirayo urwusura urwitwazo. Know why I need an excuse? nari nkeneye urwitwazo. No. ntago nyizi. That's the way my father made. kubera ko papa wanjye ariko yantekerezaga nk'umuntu uhorana inzitwazo. Self belief. papa wanjye yatumye ntiyizera. papa wanjye yatumye bingora kugira ishyaka ryo kwifuza kugira ikintu ngeraho. ndakumva. Don't need an excuse. gusinga ikintu urwitwazo rwatuma ntakina football cyane atera imbere. So no can tell me I'm not good. umuntu wenyine wambwira ko ntari umuhanga mu byo nkora ni weho untoza. weho mutoza ni wenyine wemerewe kumbwira ko nashoboye. And even then, kandi nawe ushobora kubimbwira. I may not agree with you. nawe ubwawe ntitubyemeranye wambwira ngo sinshoboye nkanga kubyizera. buriya we mugihe wumva ko ushoboye ntazagira umuntu ukubwira ngo ntabwo ushoboye ngo warabona udashoboye kandi wabona ushoboye. You're right, Santi. Santiago wakoze neza kutaza. There's no point in coming back. Nubundi nta mpamvu yatuma ugaruka utarangije shampiyona ntabwo uje kumuzura. Ushobora ukirinya umukino umwe muri shampiyona harabura imikino ibiri ntuyise ufatirana ayo mahirwe ngo ukomeze ukine iyo mikino ngo usubiye gushyingura ugaruka haraje ibindi byana byavuye ku gatebe bifite forume nk'iy'ukwezi byagukoranye. ibyo byose urabireba. yana yanze kujya gushyingura se n'ubundi da papa se. So how are you feeling? gusa nanone babyeyi bazaho umwana yumva kutazaho gushyingura ntacyo bimubwiye cyane. amenya ko utabaye umubyeyi mwiza. umwana uko yaba ari ibandi kose ntabwo yabura gushyingura umubyeyi. You don't know that. How can you know that? What about all those pictures you sent home? ari amafoto yose sohereje mu rugo. I don't know where home is anymore. ubu sinzi mu rugo ni hehe. Yeah, you do. mu rugo iwawe mpakubwire. It's green. iwanyu. Got a goalpost at each end. ni mu kibuga cy'icyatsi hari utsindira ibitego. hara ni iwanyu. bura nanjye mu rugo naje gusanga ari muri studio kugira uzambona imihanda mbanje kwiba mbanje ku kandi gategura. mwana yabwiye umuhungu ati amafoto uhirizaga iwanyu. umuhungu yaramubaje ati mbabajwe nuko papa apfuye atambonye ndi gukina ariko twe turabizi ko yamubonye ari gukina. umwana nicyo kimubabaje ati papa wampingaga kuko apfuye atabonye aho mbera kaga. kumbe papa yari yarahabonye habera kaga ari mu kibuga. Muneza. How are you doing? Mezut. Okay, boss. Boss. Tough thing to lose a father. ndabizi biragoye kubura umubyeyi. But when I lost mine. nanjye ndibuka papa apfa. Thank you. urakoze. mutoza. You shouldn't be here. ntabwo wakabaye uri hano. The groundsman is having a fit. abantu bakora ikibuga uri kubangiriza. Surface sacred. hano hantu haba hera mu gihe match itaraba. nyine. Just wanted to see what it felt like. ndashaka kumva uko bimera. To be on this pitch. iyo umuntu ari muri iki kibuga. We'll find out Saturday. kuwa gatandatu tuzabyumva. ahita amenya akazongera agakina akabanza mu kibuga. yarishimye. Por favor. Por favor. agerageza nawe kuvuga icyesipanyoro. umwana yibuke nawe yarishimye kumva ko guhatara atazakina. ni ibintu byiza. batangiye kubona ishyaka afite abo bandi bakinnyi bari mu nzoga ariko umutoza kuza ku kibuga ninjoro akabona hari umwana uri mu kibuga ufite umwana bafite ishyaka. niyo yaba adashoboye ariko ubona ko uwo muntu ufite umuhate. Liverpool game. umva ndi mu ikipe izabanza nidukina na Liverpool. uzadushakira itike twinjiza. cyane urakoze cyane mwana wanjye. njye ntabwo nigeze ngushidikanya. sinabibabwiye umwana akiza ko ari umuhanga. umva kubeshya babandi bamucaga intege ahubwo ngo sinabibabwiraga. ya mafaranga wamaye ngo njye kugura twa mu gitondo nkiza. yamuhaye n'akazi niwe mu agent we urumva yaramuremeye. we urasi Gavin Harris we. Gavin Harris we ni icyamare baramusura utumodoka ariko ubundi abakinnyi bagendamo. tujya mu bakobwa ntakinaga. tujye kurya pizza turebe na filime. yaramubwiye ngo tugiye mu nzoga n'abakobwa ejo ni match man. atabwira ati nagukinishaga. tujye kurya pizza turebe na filime. dore byamamare we ubundi kugira ngo umenye ko wamamaye nuko ucana ukabona n'abana babwanutse nguri ya Siroki we waca ku bakecuru ngo dore wa muhungu wacu wanyo. iyi kumva nyine abantu bari kukuyitirira bakugira uwabo kandi uri uw'Imana n'igihugu gusa. igihugu nabagituye. okay ndi umuntu wanyu.
dore kuri stade haba hamenye Newcastle na Liverpool ubundi bari derby ya danje agaho kaba kahuye n'umunyutsi Newcastle's fate. Iminota 90 nibuze kugaragaza ahazaza ha Newcastle To win today. abo ni ba Axel Rugangura bafite umunwa muri stade bari kuvuga uko byifashe bakubwira ibintu uri kureba bakabigoreka bakakubwiramo n'ibindi ukihatase ko ibintu bari kuvugana ari kubibona. Yeah. Glenn, he's single then. Baje wenyine. Nta mugore ufite. Ni mama wa muforomokazi. Bana baje hano. Iyi ni derby ya hatari. Newcastle kuri Liverpool. Okay, listen up. Yes, mwumve. Guys. Basore. Yarabarebye umutoza. Ni nkuko mva peri na reyo byahuye umutoza yabuze n'ikintu ababwira. You know what you have. Icyo gukora namwe murakiza. Nta magambo menshi mfite. Iyi kipe duhuye nayo. Icyo gukora murakiza. Liverpool murayibuka yambara Carlsberg. Katururi. Yeah. Mwana yinjira mu kibuga. Abanjemo muri babandi 11 bintoranywa. Aribuka kuri karere A1. Ubundi ugeze hano mwana utangira kwibuka ko byatangira uvuga ati zamvune zo kuri karere yanjye. Nyina ni kinyusi cyangwa kamambiri nazishize mu maboko. Umuntu turi buhurira kuri baro. Ni hadapfa igisambo harapfura nyirurugo. Mwana yinjiranye ishaza. Bone ko nabanje kwibuka kare. Dore mombebe abanjemo. Mama dore mombebe. Bona abakobwa. None iyo uri hiti rero hari uwo wabeshya urukundo. Hanze y'ikibuga bari guca ibintu. Usure geze muri stade ari abafana barimo abona birarenze. Choosing to start with young Santiago Muñez. Newcastle yahisemo gutangiza wa mukinnyi Muñez Santiago. Dore nyogokuru nawe yaje mu kabari kureba match. Hamwe bibera yari imanukiye. Ewana match nanjye ndayirebera mu mbari. Jya numva ngo abantu bose niho bazirebera. Yaje mbari kureba match. Yo, urebe filime. Do. Dore Gerard, wamubonye Gerard ko nawe filime yirimo. Nababwiye ngo nabazana ibyamamare gusa. Ari n'abatamuza abana b'iyi minsi Gerard isu baramuzi we. Do. Alan Shearer. Urebe. Provert. Physical down there now. Urebe. You can feel the determination. Both teams really. Uburyo batangiye birasa nkaho bano bana bagaragaza icyizere cy'umukino. Pick up for you, Gordon. Can't tell me I'm rushed off me. Umva ngwino utwara umugenzi ku kibuga cy'indege. Ewa no umugenzi yagenda n'amaguru abataximeni mu Bwongereza akazi karahagarariye ikipe yabo yakinnye. Abanyonzi niyonka. Ibyo kimwe ibiba mu Rwanda iyo nasoye filime nshya niyo nk'ibintu byose byahagarara ariko bakareba filime yasobanuwe na Rocky. Urasi wa mwuzukuru wanjye mukecuru niwe mutegeye itike y'indege. Nujya kubona ukabona umukinnyi yarandikishije imitungo kuri mama we abazimvune bagiranye. Uyu musore wacu nawe yandikishije imitungo kuri nyirakuru yabakosheje nk'umuntu wamutegeye. Dore pase dore abantu ukuru bamanuka dore Newcastle iki gihe yari ifite forume nk'iz'ukwezi. Dore musore Gavin abatama igitego. Alice Gavin niba kubwira ngo umuntu mwana amaze no kumuhindura musaza. And what a way to answer. Katururi. Ati umusore mbega uburyo bwiza asubijemo abamukirititseho ni Axel Rugangura. Abaruvuyanga bose nagatebo kamwe. Abarugaje bafite umunwa hari bavuga ati umwana asubije abamukiritiga bavuga ngo bamuguza y'ubusa. Aberetse ko amafaranga atapfuye ubusa. Referee has given the foul. Hari abatanze kufura. Free kick to Liverpool. Liverpool bayihaye kufura. They've taken it quickly. Baro bayimanukanye faster. Katurore dore gatakere ka Newcastle. Iriya ni koroneri. Kona. Kubitaga koroneri. A free header. Gerard ahitabatama igitego. 1-1. Cya Gerard rero kimwe kibakira kuri website kiragira ngo nicyo turi kuvuga. Kandi Newcastle bayishyuye igitego. Barayishyuye. Kandi uyu mukino niwe ugomba kubagumisha muri championnat cyangwa bakavamo. Rebe. Do. Filime. Gana manukana baro. Liverpool lead 2-1. They conceded 2 goals in quick succession without. Katururi. That's a devastating blow for Newcastle barayitsinze. Ese ibitego barabyishyura gute? Katururi.
igice cya kabiri kiratangiye umukecuru n'umwana wundi muto baje kureba match baje kwirebera umwana wabo match itarebewe mu mbaro ubundi ngo niryo niko njya numva abasinzi bavuga rabe That's a great chance for Gerard. Oh, so close. Habuze gato Gerard yarabateye ikindi gitego. Gerard yari igikoko muri prime ye. Muramwibuka? Bina bayarakoreye. Agakipe ko mu Butaliyani. Do musoro arabamanukanye. Wa mwana mutoya twabwira gafite ubwenge we. Dore umwana kubita passe y'amazi. Bamusubiza baro umwana manukana baro. Dore utumanye. Dore amacen. Do pasa ariko wamugenga we mwana manuka dore utumanye we mwana pasa wa kigoryi bamutoje gupasa do garura baro pasa wa kigoryi we agiye gutsinda pasa baro Gavin ahita batama igitego 2-2 umwana yize gupasa nabyo yarabimenye yamenye ko ikipe ari ugushyira hamwe atari ukwiharira ibintu umwana ikipe ibintu atangiye kuyikorera ntibibaho umva tuganire kuri uriya mwana we tumuganireho iki kontara ye muyime batazamwiba we umva ndabizi ko hari ibisambo byinshi babishaka kumurya amafaranga niyo mpamvu ari njye wamusinyishije nkamuhera umu agent namwe murimo abantu batangiye kumushaka baba komisiyoneri umwana afite umu agent urebe Only 3 minutes to go now. Hasigaye iminota 3 gusa. Running out of time. Match kabirangiye. The winner from somewhere. Newcastle nibitaratsindira taha. Katururi. We, je. Kureba ku isaha. Webe. Kubita baro hano umwana. Zamuka shiri zamuka. Mwana zamuka na baro. Barareba mu mbari. Nyirakura arareba. Urebe filime. Mwana zamuka na baro. Mani gira tugire. Uyafata baro. Baramuvuna. Haris Gavino. Irani kufura we. Iriya kufura ngira ahantu habi cyane. Real chance for Newcastle this. Niyo mahirwe yonyine ya nyayo Newcastle yabisigaranye. Bebe, bamuha baro ni utera makufura yose. Haris Gavino. We Santiago ngene mubwire. Iyi santere yikufura yitere ndakwizeye mwana. Santiago Munyezi bamugiriye ikizere. Ni ugiye gutera kufura. And he must feel that the hopes of an entire twizere ko akwiye kumenya ko umujyi wose wa Newcastle umuri ku bitugu nadatsinda iki gitego arabaturangije. Urebe filime hasigaye nk'umunota umwe ngo match irangiye yakuyemo agashenete yahawe na nyirakuru. Come on sheri ntusebye gira tugire hano igihugu n'ibintu byose n'umujyi Mana afasha umwana wanjye wo ni nyirakuru umujyi wose abafana urabizi nawe ati Mana dufashe bose ubwoba umva umutima ubwoba umwana vayo igihugu cyose kiri kumureba n'isi umwana katakufura cundura tayari ahita yimanukira mama we umwana abura amasegonda ngo match irangire kufura yayiteretsemo isi yose imureba irakurabona ko yahisemo neza kugurisha isambu ngaho umwana iti kimujyana mu Bwongereza abandi bose batamwiziraga umukinnyi mushya kandi mutonya ugiye guhinduka indirimbo nshya y'abafana muri stade muri kumva stade yose nyine itiririmba Santiago abafana nawe urabazi uriya ni umwuzukuru wanjye we mukecuru ibeshye uzi ko papa we twahuye we twarebye umukino hano bakina na Fulham papa yarebye match kumbe papa yarebye match y'umwana we yari yarapfuye bazi ko yapfuye atarebye match y'umwana we muze yigeze kujya mu kabara papa nawe urabazi ukuntu banywa areba match katurore match yarakomeje match irangiye badatsinze gusa umukecuru amenya amakuru umuhungu we yapfuye arebye umwana we bazi ukuntu akina ubwo bakinaga na Fulham yarishimye ngo niyo ndirimbo nshya bari kuririmba muri stade izina Santiago umu agent wavayo niwe wamuzanye niwe wamugiriye icyizere abandi batakimugiriye Santi hari umuntu ushaka kukuvugisha bamuha telefone yego Santiago ni nyirakuru umukino twari turi kuwureba njye na murumuna wawe Julio umukobwa wa Gureni yatuzanye umwana wanjye ukina neza hari ikindi kintu nshaka kukubwira cyerekeranye na papa wawe
Hey, Glenn. You know when I played against Fulham? Uzi dukina na Fulham? My dad saw the game. Papa wanjye ngo match yarayirebye ukuntu nitwaye. You play, man. Imana ishimwe ko papa yapfuye ambonye nkina. Touching you right now. N'ubu tuvugana wabona papa wawe mwijoro ahari ari kukureba uri gukina. Ujye ukina nk'umuntu uri kurebwa na papa wawe. Yishimye. Santi dore Sheri. Yo. Musore yarishimye. Umva ko Sheri fata kabiza umundi ni nawe mugabo bari yabandi narababeshyaga. Yo. Musore yarabikoze. None hande umva umuntu rero ngagiye gutangira none harije ku musaruro wa zamvune. Anabazibishije nanone babantu bavugaga ngo ntibishoboka. Imana bamugisha ndabakunda cyane. Ciao. Mwibuka ukeneye kwamazomagara 0785568331 ukeneye ibibanza mu mujyi wa Nyamata uhamagara Roki cyangwa ukatwandikira kuri miliyoni 7 hari hagati mu mujyi tuguye ibibanza bimeze neza cyane. Mwibuke kugura bonema 0556 iyo kode wishyura yanditseho Kimomo. Ciao. Ubu nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo. Koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. Ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. Ubu yageze ku isoko. Ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura, hamagara 07881149 cyangwa usure website www.avocare.rawa. Nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi, tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana.